ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, sika, umay agaram kanyak, Cirilo? Nagpuskol mo ten tarupam? Ha? Kwa, Jenny? Itapay laang, ibagakon kan ka, anabastad kan. Agraraman ka talaga niya. Pakabasulak ka di, no agayatakan ka. Wen, basol mo no apay nga agayat ka kanyak. Ngam awanan bibiyang ko no agayat ka kanyak. Basta timakunak, saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Jenny? Adda ambisyon ko itibiyag. Ket saan mo ang maipaay dayta? Ambisyon mo? Apay, adda ka di maitad mo kanyak, akinabak na. Ha, maitad mo ka di tinaranyag ang masakbayak. Jenny? Sikang agmulmula na ang iti kamote. Ha, agraraman ka talaga. Ala, pumanaw kan. Ket saan kan nga agsubsubli dito'y balay? Isumot lagayang may ka dito'y balay mi. Tanasair tirik nam. Uwan nga rod. Pinainak ni Jenny. Pinagsasawanak iti kakasakit asao. Anya timbagana? Kunana, adyak ka no maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Gaputag mulmulak lang iti kamote. Anya? Grabe mo ti pa nagsasauna. Kat iso kuma. Anya kuma ti kabibiyag na. Saan ka di anak urapay mo't lang nga padak? Ngumuray kasta ti pa nagsasauna kanyak. Sa anak lata amaawanan iti namnama. Ay ayatak lata. Ala addakan ka dayta. Saan ka mababalaw? Taay ayatummat ngamin. Kat mangnamnama ak. Ama ayat naktumat ni Jenny. Oy, Jenny, sumurot ka kada kami kininanang mo iti garden. Makiburas ka iti sweet face. Ay, jak kayat tatang. Jak kayat tingumisit. Kahit agkalugong ka matitipayab-yab, kan aglong sleeve ka. Uray pay, jak kayat ti agtrabaho iti garden. Makabannog. Ay, si kalaang ti kasta di taoy. Dagiti padam ababalasang ket adda trabaho da. Makipurdiya pay dagiti daduma, angem sika. Sadot ka anapeklan. Jak kayat ti agtrabaho iti garden tatang. Uray anya pay ti bagbagayo. Jak latta kayat. Agsapol ka nga rod iti panggedam. Addamat nalpas mo ako rusaw. Wento. Ala, inkayon iti garden. Panawan da kon dito'y balay. Agluto kanto nga rod iti pangrabyan Tapno inton sumangpet kami kininanang mao. Mangan kamin tulatan. Wen ka di. Agdalos ka dito'y balay Sana day talag tugtugaw ng agsilsilpon ti aramida. Ala, agmerienda tapay bakay. Kaninta day to'y lining tak akamuti di parbangaon. Wen, lakay. Ay na. Mayat day to'y barako Ay, anya matanjay anak ta. Saan nga agsapol iti panggadan na? Idinto ta nakalpas mo't iti panagadal na. Awan siguro ti mangawat kan kuana Apay nga awan. Kat nakalpas mo't iti adal na. Kasjay ka di ti adadal na. Kaslawang panunot na. Jakman ammo no asino ti malaan na. Ay, sa anak akasta. Ad-adda asa nakakasta. Isu ajak amo no asino ti timawidan na iti ugale. Ay, nalabit abasol ko, lakay. Ngamen, sipod ubing ni Jenny. Yawat ko amin akasapulan na. Nga uray idiadan iti kolehyo. Ilablaba aklat ta. Isaganak ti kanan na, kan ilutwak. Uray pay. Sursurwan na kumati agtrabaho Bakbakitanan. Dumteng tulat ta siguro ti aldaw a makaamires. Kanon tupay?
Bakbakutanan. Ngam kaslaawan nasaya ta panunot na. Hoy, Jenny! Itay pa'y ngay masidegakan ka diti parangan niyo. Ngam kasla dinak nadlaw ngay masidag. Oh, apay darna. Anya ka diti ibagam. Awan matkit di, ha? Nakita ka laang diti parangan niyo. Iso ngay nasitgan ka. Kasla da pang panunutom, ah. Sakat umisem-isem ka pa'y. Anya ti pagis-isem mamaya. Sakit. Nakalipstick ka. Nga uri adda ka la diti balayo. Wen, kayat ko ana pintasak itinal daw. Tapno adda makasirpat kanyak abak nang. Baknang! Kasta ti ambisyon ko darna. Ti makiasawa iti baknang. Tapno sa anak ton nga agrigat. Kat, saan kamot nga grigrigat dito'y balayo ah? Kat no day talamang saksaklot iti dakulap mo ti araramidom. Ti kayat ko, maadda anak iti dakkel abalay. Tay adda ko check. Ken adda katulong ko. Amin akayat ko kat mayawat kanya. Kat, asino ngay abak nang ti mga sawakin ka? Iso nga rod nga inaldaw nga agpapintasak. Tabarang adda lumabas abak nang dito'y paraangan mi. Kat masirpat na. Ay, awan mo, Jenny. Hey, sabali ti panunot mo. Ala, urayam. Barang adda baknang ang makasirpat kan ka. Oh, si kamot gayam day tamasabat ko, Jenny. Sa dino tinagapwam. Awanan bibiyang mo. Itulod kan, aging gay balayo. Saan ka akasapulan? Kabailak ti agawid asisya. Wun gayam. Oh, adoy. Adda natang awit ko. Adoy, alamon. Imbagla pang ramanan nyo, itinatang amulak. Anya? Awata mo, Jenny. Kastoy ti maiparbeng iti daytoy anatang. Ne, apay nga nga impurwak mo matan tinatang. Kasta ti maiparbeng iti natang mo. Jenny, No kastoy ang masabat na iti dalan, nasaysaya at laangan nga aglisi ka. Kat di nakasarsarita, maawatam. nalabas ka mat, Jenny. Awan mo't dagas nga naramid ko kan ka. Awan nga paiso, ngam kagurgurak day ta panagrup-rupam. Ha, ditakan. Nalabas mo't ni Jenny. Nasakit ti panagsasauna. Dagiti natang empurwak na. Inak mo't lapidutan. Tasayang. Ape akas tatilangam asimang pat, serilo. Daliday ka ah. Una na. Ngam, awan anyaman na daytoy. Anya ka diti pagliday am aya. Napan ka lang iti garden, sa idisimbang pat ka, kastan tilangam. Kasla na pa ay iti balasang. Kaslakastan, nanang. Apay aya, pinaay na ka ni Veron. Sapay ni Veron ti talaga akayat ko aparakan ka. Nasingpot day jay abalasang. Ngam sayang, ta pinaay na kamot gayam. Saan nga iso tinang paay kanyak, nanang? Nulikot ni Jenny. Ni Jenny, tinapintas abalasang gitabangir a kalsada. Una nang. Ay, Jack magustuhan day jay abalasang. Suplada, kunamlan iso ti kapintasan diti barangay tayaw. Iso ti ay ayatak, nanang. Sirilo, nilaangan biron ti armam. Adayo ang nasaysaya at ti ugali na. Jack kayat ni Jenny aparakan ka. No iso ti asawaam. Ay, oray sa antan nga agam amaw. Laksiden na kun nga ina, kat laksiden kamatan nga anak, aglin naksidtan. Anya? Nana, nangiyagak iti mais. Nalingta dayto yan. Naimas daytoy. Nay, nagimasin nga'y balasang ko. Ay, ipaboritok ti mais. Adtoy nana, para kada kayo. Ay, agyaman ako, nay. Ngam, ado daytoy Amangan mo't nula ko yu daytoy. Ay, malugi kayo lakit, day. Saan, nana? Para kada kayo dayta. Ramanan nyo
Ala, pagyamanak unay balasang kaw. Ni Cirilo, nana? Ayan na? Napan ijay garden. Kasta ka di? Agluto akto iti sidaan apang rabii, nana. Di kay agluton iti sidaan nyo. Umay kayon to ikan. Ay, nakababain pa yun balasang kaw. Agluto akto iti ginitaan nga aba. Ay, sos, nag-iimasan ngay no kasta. Nana, urayin nyo. Taumay kay to ikan. Melvin, kaano ka ang mga sawa? Apay akasta ti saludsod yo, papa. Mga sawa kan, iti kasta, agsardeng kan iti kina-playboy mo. Sandak man asingan, papa. Agrubrubuatak. Mapanak maki-birthday iti may sagayem ko. Agsapul kan iti asawa amijay, tapno mga sawa kan. Ni papa mat. Adan kan iti husto nga edad, iso ang mga sawa kan. Ken tapno agsardeng kan iti kina-playboy mo. Nay, itay kapay ladita sangot ti Sarmeng. Naglabasit pa'y dayta bibig mo, Jenny. Bay andak laeng nanang. Sakit nagkiting pa'y tapaldam. Agkasangay ti may sagayem ko. Katnasken ka no adumarayak. Ngamin, siyak ti kang runaan asa nga ili na. Hanggang saan mo't anas kan anakiting tapaldam. Ingka agpantalon. Bay andak ka di nanang. Nagdagaang ita. Iso abay anak laeng nga agpalda iti nakiting. Saan nga rod makaay-ayo? Makaay-ayo kadagiti mata ti lalaki nanang. Na. Kaya't mo apagpistaan da ka dagiti lalaki abuy-buyaan. Okay lang. Sa nabali, tanapintasak man. Ay, ingkakit di agpantalon. Ay nananang panawan dakon dito eh. Taituloy ko ti ag-makeup. Saan dakon asingaan pa eh. Hello, miss. Nagpintas ka maten? Thank you. Oh my God, naman tayo. Mabaling ka di, ti makamam mo? Ay, nagtagaran. Yawawat na titakulap na. Pakialamano kanya. Mabalin ka di, ti makialamano kan ka? Sige. Naglamuyot mo ten dagiti dakulap mo? Inagkam titakulap ko. Anya tinagan mo? Jenny tinagan ko. Katsi ka, anya tinagan mo. Melvin. Gayam ko ti ang kasangay ni Sheila. Oray siya. Gayam ko mat ni Sheila. Oh, kasta ka di? Sige, ibatamon at idakulap ko, Melvin. Saan ko ngay batan? Aging nga umanugot ka iti kayat ko. Nga anya? Mabalinta ka diti ag-date. Ha? Kayat ka, Jenny. Melvin. Kayat ka nga i-date. Gaputan na pintas ka. Sige, umanugutak nga ag-date ta. No, kasta, kotsem day tinagpintas a kotse? Regalo kanyak ni Papa. Oh, no, kasta, baknang kayo? Uwe, agmay may saka anak. Isu asyak to ti agtawid iti amin asanikwa ni Papa. Ado ti sanikwayo? Adapay ranchumi Uy, kayat ko makita ti ranchuyo. Sa dino ti ayanday ta ranchuyo. Amangan numabalin nak na ipasyari jay. No kayat mo, ijay ti papananta ita. O sige, ijay nga rod ti papananta. Oh, anya ti makunam dito'y ayanta. Nagmayat dito eh. Matanawagan ta dagiti baka. Magustuam ka di dito'y? Launay, Melvin. Agyaman nak inyagnak dito eh. Nagmayat. Jenny. Inarakop na.
Ang mga noda makakita ka data dito eh. Datalaan ti tao dito eh. Melvin, Mabalin ka dingagkan ka. sige. Melvin. Melvin, rabiin. Di na ka di tulod nga agawid. Saan? Masaduta kon ngagmaneho. Dito'y ka na maturog. Itulod kan tulangan inton bigat. Awan sa bali a pagturugan. Nudi dito'y silit ko. Anya? Alangan mo't nga jay kwadrat ipagturugan. No jay kusina, when no jay salas, mabalin. Ngam, amangan no adamang gundaway kan kay jay. Ado ti trabahador dito'y alalaki. No, kasta. Di tuyak silit mo ang maturog. When? Sige. Di kagdanag. Itulod ka nga agawid inton bigat. Nagturugam idirabi Jenny. Apay nga itala asumangpet ka? Kan asino jay nakakutse anang itulod kan ka? Boyfriend ko day jay, nanang. Bak nang day jay. Adaranchoda. Boyfriend mo? Wan? Ay, kamodyanan na. Nakasapulak matlaangan itibak nang. Kaano pa'y anaadaan ka iti boyfriend? Idi pa'y lang. Awan mo't nasasaom ka na kami kan ni tatang mo. Nasken ka di nga ibagak amin kada kayo ti mapaspasamak iti biyag ko, nanang. Katwan Kat, taga-ano dayjay a boyfriend mo? Di tabangir nga ili, nanang. Apay, kayat naka dagiti dadakkel na, kat nakurapay kalaang may. Wan, nanang. Awan parikot iti ama ni Melvin. Kat ti inanangay. Awanin inana, nabayagan apimusay. Kamaudyanan na. Nakasara kakmatlangan itibak na. Darna, mabalin ka di ako yugan nak iti rancho. Rancho? Wan, iti ayan ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Wan, boyfriend ko. Kuyugan nak amapan ijay. Usaran ta ti motor mo. O sige, atgan ka. Tapno di mumot ko na. Di kagdanag. Gasolina ak ti motor mo. O sige, awan parikot iti dayta. Dito'y gayam ti ko nam arancho. Medyo adayo Isungarod ako nak nga usaran ta ti motor mo. Nagaduwa ba ka Bak nang ti boyfriend ko kung naktumatkan ka. Kat, ammo ka diti boyfriend mo nga data diti rancho da. Saan? Takayat ko as sorpresaan no addaman dito eh. Anya tira aramidan nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Tara na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinabainan ni Jenny ni Serelo. Gapo iti panangaram na iti daytoy. Imparo pa na iti baro, adi na kayat, tikas kankwana. Gapo tadi na maipaayan itinaranyag ang masakbayan. Naamamuna nga rod ni Melvin amay sa abaknang. Kat nagtalak adagos iti baro. Inawis na ni Darna ak arubada.
Tapno kuyogan na daytoy iti rancho da Milvin. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Ambisyon, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Di mo ka di impakaamoy ti boyfriend mo nga umayta ditoy. Saan? Kaya't ko asurpresaan no addaman dito eh. Kasta ka di. Oh, anya ter aramidin nyo dito yung rancho? Ha? Melvin! Sika nagdaan na itadar na. Agam-am mo kayo? Barkadak ni Melvin. Umay kayo, intayo di kubo, agpalamiis tayo. O sige. Jak ni namnama si kagayam ti boyfriend ni Jenny Akaruba. Ala, umay kayo, mapantayon di ta kubo. Jenny, si kalaangan ti mapanid di kusina. Ingka mangala iti baso apag inuman tayo. Sige. Uy, jak ni namnama akaayan ayat mo gayam ni Jenny. Saan ko akaayan ayat? Kaay-ayam ko lang. Ha? Anya ti kayat mo asawon? Irik ti umasideg. Di siyempre, tuktukin ti kawitan. Anya? Kayat mo asawon? Saan kayo nga agayan ayat? Saan? Kat, sa di no tinakaamam kan kwa na. Iti birthday party ni Sheila. Sheila? Tay gayam na dayjay ah. Kayat mo asawon. Gayam mo mat ni Sheila? When? Kasta? Kunaklakit din no nakajakpat ni Jenny. Takasta ti arapaap na itibiyag. Ti makiasawa iti baknang. Tapno narang ay to kano ti biyag na. Kasano? Padak mat idaan ako rapay. Oh, ato yan ti baso. O sige, agmerienda tayo pa Darna, saan akon asumurot kan ka? Agbati akon dito rancho. Ni, apay ngay? Itulod nakton ni Melvin. Sigurado ka? Wan, o sige, mapankan. Taag subli ak iti ayan ni Melvin. Kunak manunapan kayon. Nagbati akon. Di ka kayat apanawan dito eh. Itian niya aga po. Melvin, uray na biit tapay anagam-am mo. Agayat akon kan ka. Kan, kasanon no agsikuka. Parikot munday ta. Melvin, anya ka di ti aramida. Tapno lang ang maayat na. Sika a babae? Ayat eh? Saan akasken ka ti kayat ko nga ikalaysa? Saan akasken ka nga ambisyosa? Saan kit din akasta ti kayat mo? Kayat mo ti makiasawa iti baknang tapno agnamay kanto. Pudno, kasta ti ambisyon ko. Ket ita, naskan nga ikalay sana. Gapo ta dinadaal mo ti dayaw ko. Tada ka di dayaw ti kasken ka? Iti kanito adinak ikalaysa. Ket telaklangan tibyak ko. Ket mga ramidak iti surat amang ibagbaga asi katigapuna. Anya? Nangag mo timbagak, Melvin. Iso adinak karkaritan talumabanak. Melvin, di naktalikodan. Sa anak ang matalikodan, Melvin. Itapay, tanakasara ka kon itikaskan ka abak nang. Saan ka nga adaywan? At daaklaan iti abay mo. Matungpalan ti ambisyon ko nga ay. Babaan iti panakiasawak iti baknang. Anya, pudno ka dito imbagam, Darna. Wan, Cirilo. Nagbati iti rancho ni Jenny idi Kalman. Kat saan yun ang nagawid pa'y? Ano kasta, nakasara ka ni tibak nang. Saan to nga agrigat pa'y? Ay,
Kat no saan nga ay ayatan ni Melvin. Melvin gayam tinagan na. Barkadak ni Melvin. Kat amok ti aramid kan ugali na. Ha? Playboy day jay. Kasano nga ron itan? Di amangan no pagayayaman na lang ni Jenny. Ngam kasla kayat mat ni Jenny. Ha? Nagbati nga rudan. Tati na kano kayat apanawan ni Melvin. Iso day jay. Pinanawa ko na. Awan nga rod, Darna. Napaayak ka talaga ka ni Jenny. Awanan namnamakan kwa na. Anya nga ron ngay. Baknang matikayat na. Daytay kas ka ni Melvin nga darantyo na. Sige Sapay ko mga rod, tamatungpal ti ambisyon na. Ama kaasawa iti baknang. Tapno saanan nga agrigat pay. Sapay ko mga rod. Itong pal ni Melvin. Tano saan? Ay, naspakan. Agsang-sangit tulaangan ni Jenny. Bakay, apay jay anak mau tasaan manin anagawid iti rabi ay. Ay, jak nga rod amo, no sa di no tinagturugan na. Apay akas ta ti aramid ti balasang ta. Sa bali abalay ti pagturturugan na. Di na pa'y ibaga no sa dino ti ayan na. Ay, kasta nga rod mo dya anak mo. Ay no masuro na ka mga no matibab ko kunak manay. Ay. Di mo dangdangran ni Jenny. Tabalasangan. Uray man. Tapisek no kunak tapisek. Di na taam mo ngay kabilangan. Ay, bay amon kunak manon. Bayam tasyak to ti makisarita kan kuana. Amangan ngamin no maatake ka, gapo iti pong tutmukan kuana. Sige, agyan ka dito rancho. Nga maman bibiyang mo iti kayat kong aramiden. Okay, tinapatag, agdan natin. Di ka agreklamo iti anyaman akayat kong aramiden. Wan, awan reklamo. Sika ti agbalin na katulong ko. Agluto, aglabaken aminan. Pagserbian ka, Melvin. Sa nabalin nga agpaayak akas babaunan ni Melvin. Ti importante, ikalay sanak to. May sa amak nang. Kat sa anak to nga agrigat iti danana. Balasang kaw. Apay ka di nga adda ka pailaang dito'y ranchaw. Apay, ay niya ti parikot no addaak pay laang ditoy, tata. Hamo, balasang kaw. Darasudos ka. Saan na nasaya at aramidam? Anya? Playboy ni Melvin. Amangan, no pagang angawan na kalaang. Iswa na saya at no agawid kan. Kat saan kan nga agsubsubli pa'y dito'y. Apay ka di ang makibiyang ka itibiyag ti sabali, tata. Ah. Apay asaan aday tatrabahom ti asikaswam. Nay, kasta gayam ti panagsasaw mitikas kanyak amaysan alakay. Idinto tayo bagbagak ti pagsaya atam. Awan bibiyang mo kanyak. Ala, panawan na kon dito'y kusina, taagluto akpay. Ala si ka nga rod ti makaamaw. Umaykan, tagmerienda ta, Veron. Wen, umaya kon. Napunok na iti basket iti pinuros ko abin, Cirilo. Oh, kitaam. Sige, iawid mo tunay ta. Imbagla si Danyo. Ha? Uy, saan Imay ka lang tinulungan nga agpuros. Malugi kan yawid ko dayto Sa anak amalugi. Apay kumangay amalugi ak. O sige, gatangak laangan. Saanan? Yawid mo latan. Sigurado ka? Wan. O sige, ilutok dayto taumay kan to ikan. Sige, wanan. Ala, agtugaw kan, tagmerienda ta. Wow! Nagimasin day ta meriendata? Kamuting kahoy kan tsaa. Wan. Sige, agmeriendatan. Tamangan no nabisinan ka, anagburas iti beans. Agyaman na kiti merienda, Nabsugak. Veron.
Apay ka di anak kasaysaya at kakanyak. Ha? Siyempre, gaputa na saya at kamot kanyak. Nagdumati ugali ka ni Jenny. Ni Jenny, kunam no asino abaknang. Di na kaya ti agtrabaho iti garden. Dananang kantatang nalaang ti agtrabaho iti garden da. Kasjay at talaga ni Jenny. Ngamin, ti kayat na kat daytay mapanaglang lang ay. Iso nga ruda kayat na ti makiasawa iti baknang, tapno kano saanin nga agrigat. Ngem, santo pa'y nga agtrabaho iti balay da. Ninanang na ti agluto kan aglaba. Agtugtugaw lang ti aramiden na. Ken, makibarkada. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Uray amok ang nagalas ti ugali na. Ngam, agayatak latakan kwa na. Nalabit, gaputa na pintas. Di pa'y lasika tinakarik na ak iti ayat, Veron. Ha? No apay anipay la Jenny. Adi mo't mangayat kanyak. Ayan di anak mo, bakit? Apay asana si Mangpet idirabe eh. Sa dino manin tinagturugan na. Ay, Jack Ammo, lakay. Di na mo't imbaga no sa dino ti papanan na. Kasjay kadilatan di anak mo, bulak baol. Wen nga road, lakay. Kunak man no binagbagaam. Wen, binagbaga akmat. Bayam, tasak man timang bagbagakan kwa na inton sumangpait. Balasangan, ngam kasta pa'y laing ti aramid na. Saan nga agaw awed, kan di na ibagbaga no sa dino ti papanan na. Kasanaw no adadakas ang mapasama kan kwa na. Wen nga road, lakay. Nakagraduar matiti panagadal na. Ngam apay adi mapanagsapol iti panggadan na. Ta iso kumati pakakumikuman na. Ta saan kahit nga agbulbulak-bulakas ta. Ay, imbagak day taken kwa na. Ngam agsapul tulat ta kano iti trabaho na. Melvin, nasakit ti sikat ko. Mabalin ka di amasahin na. Ha? Alan, naglaba ak ngamin iti kaus na. Iso anaban mo ka. Ay kat, uwan na. Day talaga yan. Melvin, ay ayatan ka. Kasta ti marikrik na kan ka. Nga uray na biit tapay anagam-am mo. Ngem awan panagayat ko kan ka. Sana balen. Amo, agayat kan tumatla kanya. Aramidak ti amin na kayat mo. Taamok ama ayat naktumat. Oh, adto yan ti beans alinutok. Linaokak iti karne. Apag iso apangal daw Ala, mangantang arun adwa. Agsangutan. Ha? Alan, awan kadwak amangan. Iso asikalangan. Tadda ka mo tandito'y balay. Sa bagay. Ado da ito'y si daan ta. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti plato. Si kanti mangisagana iti kananta. Wen, ngam adda ka diin na puyo. Nagluto ak sidaan laang ti awan. Taur urayat ti ipadigom kanyak. O sige, mabit lang nga rod ta isaganak ti kananta. Naimas gayam ti lutom Ay na, nabsugak unay. Oh, adto'y ti danom. Agyaman na ka. Cirilo, di mo ka di kayat ti rumwar sag paminsan? Kas ko mapanagpasyar ijay ili. Wano mapanagpag na pag na ijay park. Ha? Rumwar ta inton bigat ta Domingo. Mapanta makimisa. Kalpasan na. Mapantabiit ag pag na ijay park. Sige, rumwarta nga ron inton bigat. Cirilo, kanayon mo't nga umay dito'y balay ni Veron. Agayan ayat kayo kaday? Saan, nanang? Agpagayam kami laang. Amom, nagagat abalasag ni Veron. Napintas mo't. Apay adi mo arman. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang.
Ni Jenny ti pakarek na ak iti ayat. Ni Jenny ang nagalas ti ugali na. Ay, nasaysaya at langan ani biron ti ayatam. Imbagak mo't adyak magustuhan ti ugali ni Jenny. Anyang ugali na, nanang. Idi nasabat ko igidalan. Dinamag ko no sa dinaw tinaggapuan na. Ngam amam no anya tinsungbat na. Awan bibiyang mo. Kunanakit di kanyak. Anya? Diyak kaya ti kasi ama manugang. Bastos, awan respeto na. Nanang, Nasaya at mati ugali dana ng kentatang na. Ngam kas jacket din ti ugali ti anak da. ngam ni Jenny ti pakarek na ak iti ayat, nanang. Kasano daytan? Sursurwam nga ayatan ni Veron. Iso ti kayat ko aparakan ka. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saanen ang nagaw-awid ni Jenny kat nakipagnaad ken ni Melvin iti rancho. Binaybayan mat ni Melvin tapno adda agpaay ababaunan na. Binagbagaan mat ni Tata Andoy to'y balasang nga agawid laangen. Ngam pinagsawan lang ni Jenny iti saan ang nasayaat. Iti sabali abangir kinasarita ni Nana Melba ni Cirelo ani Veronti kayat na amanugang. Kat numabalin isulaangan ti ayatan ni Cirelo. Papagayam denggan tituloy ti seryetayo italawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni Veron ti kayat ko ang manugang. Saan ko ang magustuhan ni Jenny? Tanagalas ti ugali na. Nanang, Nilaangan Veron ti ayat Cirilo. Ta sigurado, saan kanton nga agbabawi iti udi na. No ni Jenny ti maasawam ay sigurado agbabawi kantaw. kasano nga tanday ta, nanang? Kat ni mat Jenny ti ayatak. Ay, nasaysaya at ani Veron ti ayatam. Pagayam laang ti pangibilbilangak kan ni Veron, nanang. Pues, sursurwam nga ayatan. Sino jay babae nga day jay kusina, Melvin? Ni Jenny, papa. Anya ti kayat asawan ti kadda na dito yung rancho? Bayan nyo lang, papa. Anya ti aramidan na dito'y? Katulong ko, papa. Katulong wenno abalbalay mo manen. Aging kakadita kat awan lata pa nagbalbaliw mo. Amangan no makaala ka iti sakit mo iti ginaplayboy mo. Sana mapasamak na ita, papa. Kano kakading agbaliw, Melvin? Ni papa Babaero kalata nga aging kayta. Mano na babae iti pinagsangit mo? Ado na, papa. Ngam di kayag danag. Tawan rumswa aparikot. Melvin, agbalbaliw kan. Tanusan. Jak ipatawid kan kada ito'y rancho. Ta sino kumat ipakipatawidan nyo? Siyak lang mat ti anak yo. Bugbog tong nga anak. Into nagkapsutakon. Ilakok. Kat idonar ko laangan iti balay ka asi ti mapaglakwak. Anya? Didak man ang awan iti kasta, papa? Ala, papanawom day di babae dito rancho. Jak magustuhan ti kadana ditoy. Sakit naka-short pant. Apay, agkursunada kayo kenkwana, papa? Sige lang. Aniya. Ingkay lata iti ayan na, papa. Sumardeng kan. Tanu saan? Tanugag tarupam.
Relax lang, Papa. Ang awan kayo laang. Ala, ingka papanawen dayjay a babae. Kuna ni Papa, apumanaw ka kanon dito rancho. Isong agawit kan. Saan ang mabalin, Melvin? Itapay, taintalag kun ti amin ko kan ka. Apay, asino ti aking basol? Melvin, Ala, agawit kan. Kasta ti kuna ni Papa. saan? Agnanayo na kun iti danam. Ay ayatan kan, kadyak kayat ti maisina iti abay mo. Dito yaklatan. Anya? No pilitan dak apumanaw ditoy. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti baka kat mataya kon. Anya? Agraman dagiti baka? Iraman mo iti kinabasit ti panunot mo? Basta, no pilitan dak nga agawid. Aramidak timbagak. Nukasta, nakagraduar ka iti kolehyo? Once, sir, nakalpasak iti kurso nga HRM. Apay nga rod nga daka dito'y rancho. Apay adi kag trabaho. Diyak mabalin a panawan ni Melvin, sir. Ay ayadag ni Melvin. Kat iti kanito at talikodan na ti pagrebangan na kanya. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadagiti ba kayo. Apay, at daka di responsibilidad ni Melvin kan ka? Once, sir, agdadagsen akon. Aniya? Iso nga ita, aramidak timbagak, iti kanitong atalikodan nak ni Melvin. Kasday ka di babae ti kayat mo nga ikalaysa, Melvin. Kunak man no pinapanaw yun, Papa. Di na kayat ti pumanaw dito'y. Dahit ang arod kat, Papa. Di namatan kayat ti pumanaw. Pakay babainam daytoy, iti kanito nga aramiden natin bagana. Ngagpasangdo ka dagiti baka, Papa? Di na maramid dayta. Kasano no aramiden na? Saan na maramid ti kasta, Papa? Ay, Melvin, urnusan daytoy. Pangasim tadi kagaramid iti pakay babainam, kan ti pamilya tayo. Mano na babae ti imay kaniyak ngagsangsangit, tapno lang ikalaysam. Papa, Agbalbaliw kan, Melvin. No talaga akayat mo ni Jenny, pues, ikalaysamon. apay ka di adi mo kayat ti pumanaw. Saan ka nga ay ayaten? Saan akasken ka laeng ti kayat ko nga ikalaysa? Sa anak a pumanaw ditoy. No kasta, siya kun ti pumanaw ditoy. Uray pumanaw ka, adda aktulat ta ditoy asang patam. Ngamin, ditoy akon nga agnaed aginggat ingana. Ditoy akon nga agpasngay, ken ditoy matan adumakkel ti pasngay kunto. Anya? Agdadagsan akon, Melvin. Awan ti pabasulam, no di si kamat laeng. Siya? Siya klaang ti pabasulam? Ala, pumanaw kan dito'y rancho. Tas saan asika ti babae akayat ko nga ikalaysa? Tata Andoy, sa dino ti papanan ni Melvin, jak na siputan arimor. Mapan ka no agbirok iti girlfriend. Anya? Kasta matikuna na kanyak. Mapan agbirok iti girlfriend. Girlfriend? Imbagak meten ken ka idipay. A playboy ni Melvin. Ang maging gaita. Handa kalata ditoy. Saan ang mabalin ang pumanawak dito'y tata? Sana nasaya at ti aramidem, Jenny. Ibantay mo kit din ti bagim. Iti lalaki at di mangayat ken ka. Kasano akong tata? Kasanon ti si Kugo? Basol mo matlaang agawid ka kit din. Tawan na saya at amaganap mo kan ni Melvin. Saan nga rod ang mabalin? Ala si ka nga rod ti makaam mo, Jenny. Nana Melba, adda salad ngay naramid ko. Umay ka paramanan. Salad. Wala na. Atoy Ramanan nyo, Nana Melba. Naimas. Kasta ka de eh. Saan unay anasamit?
ngam naimas. Ayan ka din ni Cirilo, aya. Ta iso ko mati makisarsarita ken kabalasang ko. Adda di talikodan ti balayo, nana. Tamtamingan na dagiti natang amula na. Ay, kasta ay ah. Ay, rumbeng aramanan namot day tasalad mo. Sapay na daw. Sige, nana. Siya kunti mangayabkan kwa na. Malanga road. Ingkaya ba anta isa ka anak ti kapitayaw? Naimas da ito'y salad mo Veron. Agyaman na. No kumanga main taagasawa kayon. Di adda kuman apo ko. Naragsaka kuman apo musay. Ha? Ah, Ni, anya apo mo say asasawan nyo, nana. Hawan na. Ay, di tay ammo ti biyag. Iso ano mabalain, kayat ko kuman a makita ti agbalin nga apok, tamaaw-awir ko pay. Bakit akon balasang ko? Ay, nanana. Atidog pa'y tibiyagyo. Iso nga rod ano mabalain, kat agasawa kayon ka ni Cirilo. Iti kasta, maaw-awir ko pay dagiti agbalin nga apok, sakbay ap umusayak. Nana? Pangaasiyok ko maadto agasawa kayon. Agkalaysa kayon iti kabiitan a panawon. apay akas jay ti imbagayo itay nanang. Kababain pa'y ka ni Veron. Agpakaasi kayo mutan nga agkalaysa kami. Ay, hanya ko matidakas na itimbagak. Ammom anak, agayat kan ka ni Veron. Apay, di mo madlaw dahita. Madlaw ko, nanang. Ngam saan matanala katikunayo nga agkalaysa kamin. Agkalaysa kayo kit din. Nalakalaang asosurwom nga ayatan ni Veron, tanasaya at ti ugali na. Nanang, No iso ti maasawam, awan to ti pagbabawiyam kunakmanen. Awan makunakkan kwa na, tamalaksid anapintas, nagagat kan na respeto abalasang. Nakadanon ta dito rancho, Sharon. Talaga? Ipasyar ka iti entero a rancho. Agsakay ta iti kabalyo. Sige. Ala, bumabatan dito'y kotse. Oh, asino na ita babae anak ka short pan? Kaslaur urayan na ta. Di mo nitaltalak day ta babae. Katulong ko la day ta. Kasta? Okay. Ala, bumabatan dito'y kotse. Asino day ta a babae, Melvin? Awanan bibiyang mo no asino. Ala, ingka mangisaga na iti taraon. Tad dito'y amangal daw ni Sharon. Anya? Agtungpal ka kadi? Wano nasaysaya at langan na pumanaw ka. Sige. Ingka magkabalyo. Kat inton sumangpet kami. Rumbeng anakasaganan tikanin mi. Nalawag? Sige. Sige, Cirilo, mangantan. Naimas da linuto kasi daan. Umay ka ko mapadigwan, ngam imay ka matan dito balay. apag isuan na na akti pangal daw Iso nga ro da mangantan. Ayan dagiti dadakal mo. Adda da ija garden. Ken adda balon da. Tain lutwak ida iti balon da. Di mo kadi ida tulungan ije garten? Jak ka ba ilang taggabyon? Tumulong ak tulangan inton pa nagmumula. Apay, amom kadi ti agmula. Uy, di nakatawa na. Nalaingak nga agmula. Aggabyon lang ti jak ka ba ilan? Ay, kinapuno na. Kayat ko ti agnegosyo. Arapaap ko ti manglukat iti dress shop. Nasayat mo kasta. Nalaingak nga ag-design iti bado. Iso akayat ko kung mga itrabaho dayta. Aramidem Wen, dumteng tulat ta dayta agundaway. O ala, mangantakit din. Sigurado ang magustuam ti si daan alinoto. Una, amok analaing kang agluto. Pudnon sakit diti ko na ninanang Ngaan niya? As anak nga agbabawi. No sikat ikalaysak. Anya? No umanugot ka. Ikalaysakan, Veron.
Andoy, anya ka di ter aramiden ni Melvin. Sabali man na babae ti kadwa na nagkabalyo. Nalabit agayam na laang dayjay, senyor. Kastamot ni Melvin. Agawis iti gagayam na. Kat agkakabalyo da dita. Ngem babae dayjay kadwa na itay. Ket duada pa'y anagsakay iti may sa kabalyo. Kasta nga rod ni Melvin. Ngem, amok agayam na laang jay babae, senyor. Ket ni Jenny. Ay, sabali ti ugali dayjay a babae, senyor. Di na kayat ti mabagbagaan. Binagbagaak, anasay-saya at no agawid laangan. Taamok apagang angawan laang ni Melvin. Ngam, kuna nakit din, at ti trabaho klata ka no, ti pakibiyangak. Aniya. Iso asigi makaammo ni ti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Tadi namat kayat ti mabagbagaan. Natangken ti ulo ni Melvin. Ket amangan no may sagmag iti kina playboy na. Onya, nabanog kan, Sharon? Uy nga ron, makabanog mat gayam ti agkabalyo. Agi na natang rod. Tainta pa'y mangal daw. Nakaluto nga tan ti baba unam. Wen, nakaluton dayjay. Napintas. Sakit, naka-short pan. Siguro, abalbalay mo day jay anya. Wen, isungawan ti rumbang apagimunam. Okay. Agi na nata. Tainta mangal dawan. Oh, nasaya tada kayon. Apag iso, nakaluto akon. Sige, isagana mon ti lamisan. Sige. Umay kan, Sharon. Intabiit agdigos. Okay. Itay pa'y anak kasagana ti makan. Ngam di pa'y larumar da Melvin iti silid. Ha! Dayjay babae akadwa na. Makaraman kanyak dayjay. Payman tay nakitaan ida ijay silid. Melvin! Nakasaganan ti makan! Di nakagkanti na. Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan daytoy. Anya ti aramiden ni Jenny iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasaya at ti panakilangan ni Veron, kada Sirelo nga agina. Iso ti magustuhan ti ina ni Sirelo, apara kankwana. Inam amiris mat ni Sirelo, tinasao ti inana. Ano ni Veron ti ikalay sana, pulos, nga awan to ti pagbabawyan na. Kabayatan na, ijay rancho, at dain sangpat ni Melvin a babae. Nakaluto matan ni Jenny, ngam di na ida mauray arumwar iti siled. Napan na nga rod ida tinuktok. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Melvin! Nakasaganan ti makan! Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da ito eh. Melvin! Melvin! Apay ka diya disturbo ka, ha? Tinungpanak? Awanan kayo iti bain! Anya ka di ti pagpupungtutam.
Kat saan tamet nga agayan ayat? Anya. Indel-del mo lang tibagim kanyak. Ala, agawid ka ngaminan. Saan kan akasapulan? No kasta! Inaklangan ang pasangdoy ti baka! Bitakan! Hoy! Jenny! Anya ti aramidam! Sigurado ka tulungan na kamang lukat iti dress shop ko, Cirilo? Una, tulungan ka. Ngam apay at tulungan nak. Una, tapara iti pagsaya atam. Awan dress shop dito lugar tayo. Isu na saya at numang bangon ta iti dress shop mo. Taday tamot ti pagasmam. Pagyamanak no kasta. At damot ba si turnong ko ijay bangko? Dayjay ti pagpuunam. Sigurado ka? Wen, Ngam apay a pagsayangan nak iti oras kan kwartam. saan ang masayang? Kan may sa, kayat ka tulungan. Gaputan na kaamiris akon, Veron. Iti anya. Asi kagayam ti kayat ko kang ikalaysa. Saan ani Jenny? Husto ti kanayon nga ibagan ni nanang kanyak. Ano sikat ikalaysak? Sa anak nagbabawi. Cirilo? Veron, mariknak nga agayatakan ka. Nagbidutak iti panagayat ko kan ni Jenny. Kat mariknak, asi kagayam ti ayatak. Cirilo, saan alimad kan ka nga ay ayatan ka? Ammo ka madlaw mo dayta. Ngam, ammo ka saan ka asigurado itiriknam. Sigurado ak. Nga mala, saan pa iladay tati panunutan ta? Tati panagkalay sa, kat saan mat nga inapuran day ta? Ikan tati bagita iti gundaway. Ang mga miris, no talaga mo't lang nga napudno ta iti tunggal maysa. O sige, kasta ti aramidan ta. Isu nga ita, ipamaysa ta pay laeng, ti bangunan ta address shop mo. No kasta, agyaman ak unay, Cirilo. Masagsakta na kita aramidan ni Melvin. Napintasak man. Adayo ang napimpintasak ng daydi kaduwa na ita babae. Anya ka di dayto yung aramid ko. Jenny! Di ka tumpak di tadiraas! Sinurot nak ni Melvin. Dang nga kamutan niya. Nagkuna at tumpak ka di tadiraas? Awan ka sa skan tibiyag ko itan. Nadadalan ti dayo ko. Masikugak pa yan. Ngam kastay lang ti pagbanagak. Umaykan, Intan, pumanaw tan dito. Diyak kayat! Tumpuak kaklangan di tadaraas. Tapno agsardangan ti pan nakapaspasakit ko. Umaykan, pumanaw tan dito. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Isu apasinsyakan. Melvin, Apay, adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laang? Pulos ajak imbalikas daytaken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalinag dito'y rancho. Addakan ka dayta. Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Wen anak ko, kanunungak at tulungam ni Veron, ay nasaya at dayta. Day tapay lang ti ipamay sami ita, nanang. Timang bangon, iti dress shop na. Nabayag gayam akayat na timang bangon iti kasta negosyo na. Ngam awan pagpuunan na. Isong agur urnong. Naala, kitaan nyo, ti pagsayaatan nyo. Pag nayunan mi ti urnong mi adwa, kat day ti pagpuunan na. Nasayaat. No da kayo ti agkatuluyan ka ni Veron. Di adan makuna apang rugyan yaw. Nanang, Awan makunak ni Veron anak ko. Kat sapay kuma, tada kayo ti agkatuluyan. Ay,
Lakay, kumusta nga tan ni Jenny? Saanan ang nagaw-awid? Ay, pagdandanagan nakatalaga dayjay nga anak ta. No addada ka sa mapasamak kan kuana. Kasanoon? Sumangpet tulaeng tapagikaruay. Ay, saan mo adang ran Bagbaga am laeng. Saan na denggan ti pamagbagaday jay? Isu abay am tapagikaruay. Tamangan no day tati urayin na. Ay, balasangan dya anak ta. Saan mo adang ran? Uray man balasang tasubag man. Kasita, saan nga gawawid? Kasanaw no masikugan dita. Lakay. Ay, talaga pagikaruwag no kasta ti inaramid na. Oh, kumusta kan diti rancho, Jenny? Ayos lang, friend. Apa yan naliday ka? Awan. Kat, kumusta ni Melvin? Sa dino ti ayan na? Ada ijay ayan dagiti kabalyo. Impasyar na ti gayam na. Gayam na? Wen, ada gayam na. Agnagan iti George. Iso ang mapanda ka na og kabalyo. Ni George? Awa na, amok ni George. Gayam mi ni George. O sige, tamapan ko man idakitaan. Sige lang, Darna. Amom, napintas di kabalay mo dito yung rancho. Agam apay ako na masaan mo nga ayayatan, ha? Wen, saan ko nga iayatan? Ay di kukuha kon. Anya? Sumardeng ka man. Ang damitan kaayan ayat mo. Dita lang, taday di abroad. Kaya't agkalaysa kayon to, intun sumangpet. Day nga rin ti problema pare. Naamiris ko saan ko gayam nga ayayatan. Nagbaliwon tirik nakan ko na. Ni, apay ngay? Gapo siguro ta saan kami nga kita iti personal. Sa bagay, Parikot ko nung kasanok nga ibagakan ko na. Asaan ko nga ayayatan. o di agabrod kamet, tapno saanin nga agsabat ti dalan nyo. Uray sa anak nga kabrod. Basta sa anak nga agpakita kan ko na. Ti parikot lang. Mangnamnama dagiti dadakkel na. Kan dagiti dadakkel ko. Ngayon to nagawid ka nagsubli. Kat agkalaysa kamin. Ibagam ti pudno arik nam kadakwada. Kat sika ngay. Kasano ni Jenny? Imbagam ka din asaan mo nga ayayatan? Jak maawatan ti riknak pare. Ha? Jak amun no ay ayatek, kuwano saan? Amom, napintas ni Jenny. Day talang ta suplada. Wen nga rod. Anya nga rin ti aramidem. Agtalin na idlatan dito yung rancho. Jak amo pare. Inton ko, nasikugam. Ha? Pare, likli ka munti kina playboy mo. Di mo urayan nga agbabawi ka iti udi na. Melvin! George! Ni Darna. Adda ditoy. Wen, sinarungkaran na siguro ni Jenny. Gapo tagayim naman. Kumusta kan, George? Itala makita ka Makumikumak iti trabaho kay Manila. Sipod nagtrabaho kay Manila. Saan tayo na nagkikita? Nasaya ta nakapasyar ka, Darna. Awa na. Kailiw ko mananti umay ditoy, Melvin. O nya, agkabalyo tayo. Una. O sige, sa kayak day taan ang isit. Syakmot day talabang. Sige, agkabalyo tayo. Tamapan tayo jay turod. Agano saklang. Gapot mo. Ikalay sanak matlaang ni Melvin. Nuwape ngamin akas to'y matirik na kita. Agayata kon kan ko na. No kumatasaan ko ngay ayatan. Nalaklak ako maapumanawak dito rancho. Nasakit man. Kasladyak kabailan apanawan ni Melvin. Oh, mangan kayon. Nakasaganan ti makan. Nagluto akon. Impakat mo siguro ti kinalaing mo nga aglutuan niya, Jenny. Wala, ngamin, adda sa nga ili ni Melvin. Kat nakababain mo't no saan anaimas ti taraon. Kasta ti kayat ko iti may sa babae. Tinalay nga gluto. Wan, George. Nalay nga agluto ni Jenny. Iso amabalin na ti mangbangon iti restauran no kayat na.
Oh, apikit din asan nga eh. Naglaka nga aramidin day ta. Oh, Melvin. Anya pa ilang tiraramidam. Manglukat kan iti restaurant ni Jenny. Ha? Kwa? Kasta ti plano, ngam nalabit asaan pa'y nga ita, George. Dumtang tulat ta day tagon daway. Sa bagay ah. Melvin, awan mo't gayam makunam ka ni Jenny, tanalay nga gluto. Saan ka nga agbisin, no kasta? Ala, mangan kayon. Raman na nyo day ta inlutok asidaan. Kalpasan na, ibagayo kanyak numagustuhan nyo wan no saan. Rimwarda Melvin kan George. Mapanday jibar. Apay asaan ka asing murot. Tiyakpay kaya ti uminom ita. Makapadakas iti salunat ko. Imangos ka iti naunag. Kumusta kan ditoy? Ay ayatak ni Melvin, Darna. No iti kat si Muro taktan ko nang gapo iti ambisyon ko. Ngam saan itan, taagayata kun kan ko na. Good. Kumusta ti panakilangan na kan ka? Katulong ti kayariga kan ko na dito rancho. Ngam okay lang. Gapo ta isulaang mati pagserserbya. Naimbag tasaan amang isangpot iti babae ditoy. Inaramid na daytan. Jak ida mauray arumwar iti silid. Nang runa pa'y tanagpig sa ti katawa di babae. Jak mo noan niya ti aramidan da iti silid. Inlukat ni Melvin ti ridaw idi nagtuktukak. Kat gapo iti pungtot ko, natungpak. Tinungpam ni Melvin? Wonder na. Kalpasan na, timaraya kon, aging gaan nakadano nak iti deraas. Ha? Kaya't ko idin titumpak iti deraas. Gapo iti sakit amarikrik nak. Ngam sinurot nak ni Melvin. Kat linapdan na ti aramidak. Kat, kasanon ti babae akadwana? Idi nakasangpot kami dito eh. Awanan ti babae. Nalabit apimanawon. Ay, ni Melvin na talaga. Di nalata maikati kina playboy na. Kaya't kundi pumanaw dito rancho. Ngam kasladyak maaramid. Gapo na ay ayatak ni Melvin. Kat, anya ti mapaliiw mo. Agayat kadikan ka ni Melvin. Diyak ka mo, Darna. Ngam na daduma. Yali ka kanakmat. Nasaya at matipan nakisarita na. Kat, agkasilid kayo lata? Wan, agkasilad kami lata. No kasta, agayat kan ka ni Melvin, Jenny. Serino, ayan nga taitan ni Jenny. Apay at siyak makitkita. Adda kano ita, ijeran ti si murutan na alalaki. Kasta ti kuna ni Darna. Kastagayam. Saan ka di, ani Jenny, ti talagang ay ayatem? Saan mo nadda kamatan day tabanag, Veron? Ngamin, awan sa baling ay ayatak ita. Nudisi ka. Nadamag ko laeng Tapno awan pagbabawian ta iti udi na. Nasaysayaat, no ikanta ti gundaway iti tunggal may sa kadata ng agamiris. Cirilo. Ay ayatan ka. Amok nga da pa nagduadwam. Isu nga ikanta ti tunggal maysa iti gundaway ang mga miris. No napudno ta ka di iti tunggal maysa. No data ti agkagasat. Pagyamanak launay. Angam no saan. Kidawag nga agtalinad kumalatta ti panagpagayam ta. O sige, umanugot akit imbagam. Ami reason ta nga umuna tirik nata. Tanarigat nga agpaiso ti agdarasudos. Taamangan no agbabawi tanto, iti udi na. Namatagag, kahit kunti maturog. O sige, umay ka. Asibayan ka, taipan ka iti silid. Kan banyusan ka. Umay ka. Umay ka. Mapanta iti silid, tabanyusan ka. Nabartag ka nga intulod ni George, Melvin. Sino ka? Siyak ni Jenny. Mabiit lang tabanyusan ka. Punasak tarupang. Oh my God. Melvin, ingkuyod nak matan.
Melvin, di nakarakupan. Mabit lang tabanyusan ka. Sana. Sikat ka sa pulag. Melvin, Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Ikalay sangatan ni Melvin ni Jenny. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agayatan ni Cirelo ken ni Veron. Nupay kasta saan da kayat ti agdarasudos no maipapan iti kalaysa. Tati kayat da, kat maamiris da pa'y anaimbag, tiriknada iti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan da, iti udina. Iti sabali abangir, simmarongkar ni George J. Rancho, ti sigud agayam ni Melvin. Inawis na daytoy amapanda iti bar, kat nabartak daytoy nga intulod ti gayam na. Tinulungan ni Jenny amapan iti siled, tapno banyusan na daytoy. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. ay! Melvin, inguyod nakmat na. Oh, Melvin, di nakarakupan. Mabit na ang tabanyusan ka. Sana. Sikat ka sa pulag. Melvin, Ikalay sa ka. Syakti makaamukan ka. Melvin. Inukas ng tiarakop na kanyak. Naturukan. Oh, Melvin, sapay ko matapod no ti imbalikas mo ita. Nga ikalay sana. Saan ka nga ay ayatan, Jenny? Iso apasensyakan. Melvin, Apay. Adda ka din nangag mo kanyak nga ay ayaten ka? Naibalikas ko ka di dayta? Nga uray itinaminsan laeng? Pulos ajak imbalikas dayta ken ka. Ngamin, saan ka nga ay ayaten? Ngam no kayat mo latati agtalinaid dito'y rancho. Adda ken ka dayta? Ngam di mo mauray nga agayataken ka. Gaputa saan ka nga ay ayaten? Sa dino ti papanam? agawid ako ni Jebalaymi. Naaklon kon nga awan patag ko ken ka. Ha? Nalabit asaan asika ti makaipay iti ambisyon ko iti biyag. Ngam sana bayan. Lipatak langan day tang ambisyon ko. Sige. Agawid ka nga raw din. Itulod kan. Saan? Agurayak langan iti pagluganak iti kalsada. Ano sa kuntimag na aging ga iti highway. Sige nga rod. Sikat makaam mo. Wala na. Agbabawi ako ni tinaramid ko. Nalaos ti pa nagbabawi. Nangro na pa'y tamasikuga ko, nana. Ala, anya ngay nga road, nalpasan ti amin. Kat ti aramidem, ay wanam tasikugmao. Adda kami kanitatang mo at tumulong amang padakkel iti ipas ngay mo. Nanang, agbabawi ang iti kastaunay. Agbabawi ka, ngam nalpasan ti amin. No kumata nagamiris ka ide,
Saan kumakas ta tinapasamak kan kaita? Kita manday talangam itan. Agraraman kan tumit ngamin a babae. Ita, dakkelan ta tiyan mo. Saan mo ama ilamang pay? Iso nga rot asaan akon arumrumor, tatang. Gapot ang mabay na. Dang nga kakit di ah. No kumata nagsapol ka iti panggadam kat nagtrabaho ka. Di adayo anapasamak ken katikasta. Amom ka de. At tumukno sa dilangit tiguraken ka. Numabalin kat bulbuluan ka. Pampanunutik lang amin na masikog ka. Mangbabain ka nga inanak. Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Mangibabain ka talaga. No, kasta, binaybaya mo apimanong ni Jenny? Apay ngay? Binaybaya ka pimanaw pare. Nasayat mat. Tapnusan ko na makitkita. Sayang. Nagpintas ni Jenny. Pampanunutag pa na imbag ti amin, pare. Ha? Diyak kaya't ngagdenden na kami latan. Asaan ko mat nga ay ayatan. Kahit, agkasilid kayong tupay. Kasano adi mo ay ayatan? Dahit ang arod kat, pare. Diyak kaya't amang namnama nga ibanag ko. Di mo pa ilakat ibanag mo. Diyak kaya't agbabawi iti udina. Ti kayat ko. Dahil tayo talagang ay ayatak ti babae nga ikalaysak. Nana, nadamag mi nga adda ni Jenny. Umay mi kumasarong karan. Nadamag mi. Asaan ka no pa'y arumrumor dito balayo? Anya ka di tinapasamak kan kuana, Nana. Umay mi ikan iti prutas, nana. Mabitla ang taayabak. Ngamen, di nakayat ti rumwar iti siled na. Di nakayat ti makisarita iti mangsarong karkan kuana. Alan, anak ko, rumwar kan. Taadda di tasalas da Cirilo kan Veron. Ibagayong agawid dan nanang. Diyak kaya ti sumango iti uray asino. Ammom ka de, nga agayan ayaten dagiti dua. Pinapabainam idi ni Cirilo. Angam ita, sinungbatan ni Veron, ket naragsak da adwa. Nanang, Linalais mo idi ni Cirilo. Ngam anya ita tinapasamak kan ka. aklunak ang nagbidutak, nanang. Rumwar kan diti silid mo. Umunaak, tainak ibaga ka na Veron kan Cirilo, adi mo idakayat akasarita. Kahit anya laeng ti mapasamak kan no di ka mangan? Bayandak lang ang tatang. Mangan kayo latakin ni nanang. Mabisinan ka ano kasta, nang runak at masikog ka. Mga naktulat no mabisinak, tatang. Ala, ingkan to ija kusina no mabisin ka. Tauray kasta tinagbanagam, mangan kamit tadi kakit agsakit. Wan, tatang. Mga nakto. Kita man talangam. Kimutong kan, Jenny. Naku na ni nanang mo at di ka kanumangmangan. Kasanong tisikog mo ngay. Kasla kayat kundi matay, darna. Ay, sana. Maditikas ta. Laglagi pom tisikog mo. Amom, no maipas ngay mon to tisikog mo, makariknakan to itiragsak. Dati anak mo, isunto ti agbalin alinglingay mo. Kasta unay ababawi, darna. Gapo iti ambisyon ko. Iswa kasti tinagbanagak. Ngam kayat kong tagbalbaliw. Saanan ang maulit ti mading nga ugali. Kita ang ngagpaisuan niya. Masapol nga adda pa kadidigraan ti may sa tao. Sakbay ang makamiris. Darna. Ala, nasaya at nagbalbaliw kan.
Tapara matlaang iti masakbayam. Ti masakbayan nyo, iti ipas ngay munto. Kumustahan, Melvin? Nabayag adyak nagpasyar dito'y ayan mo. Liman sa abulan na. Naimbag ta sana ka pimanaw. Di ka mat ngamin nag-text. Sakmay nga imay ka. Napanak ngamin iti sentro. Kat nalipatak ti cellphone ko. Hindi kwan. Nalagip ko ti umay dito'y ayan mo. Imbag ta naranaan kang agpaiso. Oh, Kod, kumusta kan? Kastoy lata At daya nagbaliwak. Playboy ka pa ilaang aging ka ita? Grabe kamot, Brad. Amom, nakitak ti kastao na apanagliday ni Jenny. Saan pa yun amang mangan Saan pa arumrumwar iti balayda? Ngamin, mabain ka no. Tay sulat ti sarsarita ang dagiti kakaaruba. No apay mat ngamin akasta dagiti kakaaruba no daduma. Jay lakamal iti karuba dati makitkita da. Di dakat kitaan ti biyag da. Tapasayaaten da kuma. Tapada matlay da marigrigat. Ay, mabain ni Jenny. Iso asaan arumrumar iti balay da. Agkulkulong latan. Kasta ka di? Tunggal sa rungkarak. Agsangsangit. Anagdakkel ka no ti panagbabawi na. No apay anagdarasudos kon ka. Simurot la ka no adagos kan ka. Idin to tamay saal daw kayo lang nga nagamam mo. Darna. Yamti madipay ka no. Amas na saksakit arik naan na. Kat na in love ngamin adagos kan ka. Siguro. No saan ka no na in love kan ka? Nalabit. As saan na amarik na ti sakit. Kat, anya itan ti kasasad na. Pilpilitan dananang kantatang na amapan agpakita iti doktor. Tapno mairesitaan da iti bitamina ko ma. Ngam di namot kayat. Kasta gayam. Ay, nainlabadagos kan ka ni Jenny. Dayta, tisang kaibagana kanya. Ngam awan ka no sirbina. Gapo, tanagbalin lang abalbalay mo. Nupay kasta. Padaklan na ka no itinasayaat, ti ipas ngay na, nga anak yo. Darna. Katamom ka di. Makitak ang nagbalbaliwan ni Jenny. Saan na nakas idi anatangig ng agsasao. Managtagibasit launay idi ni Jenny. Gapo siguro at napintas. Pabainan na dagiti agarm kan kwa na apada na nakurapay. Asaan ka no nga isuda ti makatungpal iti ambisyon na iti biyag. Ti makasawa iti baknang. Tapno nasaliwanwan ti biyag nanto. Darna. Ngam no ita, dakkel, ti pa nagbabawi na. Aklunen na tinaaramid na, abiddo. Diretso ti awis mo ang ginom Saan na ba ni? Ta dito yung matrancho. Di mo kayat ije club? Dito yung talatan rancho. Ado timok hang pera ijay ababay. Uy, nagbalbaliw kan sa akin din Kano sigod apag gugusto mi ije club? Nang runa, nadagpasaklot kan ka. Idi da ita. Ngam sanitan. Tagisayangak itan dagitit itad ko akwarta ka dagiti babay. Sapay sabali ti dukuten da. Ay, wala nga rada. Nasasayat mo dito itan nga agsyat. Sayang. Awan mo tagluto iti pulutan tan. Tapi napanaw mo ni Jenny. Si kanti agluto iti pulutan ta. Anya? Ay, mala. Ay, agtuno akman nga rot iti karne. Amok nga do ti karne di taref. Mapana kita ije rancho, Jenny. Sarong karak ni Melvin. Ada ibilin mo? Awan, kan saan man ada kamaten kanyak ni Melvin. Gapot adyak kayaten ti masaktan. Anyo? Ikarkarigat ang alipatan ni Melvin. Iti kasta, saan akon amakarik na iti sakit. Mala, inak nga rodo na. Kat kanom dagiti insangput ko aprutas. Tapara iti salunat mo. O anya, aginom ta? Aday nalak nga arak. Ngam, sagdudwa tala ang abote. Ngamin, agmoturak
Santan nga ginom, narigatan. Ang mga numadisgrasya ka pa'y. Nakuna ni Tata Andoy, akanayon ka kano ang maikulkulang. Kasla kano adda parikot mo. Di nakakano kayat nga sitgan, gaputa amangan, no makasinga iti panagmaymaysam. Juan, diyak ka mo ti Ramidak. Pampanunutak kami ni Jenny. Oh, apay. Mariknam itan nga agayat ka kinkwana? Kaslakastan. Nagsaya aton. Agoray ka. Ipakitakan ka tiladawan mi adwa. Oh, mabit lang. Takitawag iti cellphone ko. Oh, atoy, kita ma. Oh, Kimutang. Kan, talaga masikog? one month. Apay, di mo kadikayat asarungkaran. Kwa. Kaya't ko pa'y tiyag panunot anay bag. Diyak kaya tiyag pakitakan ko na. Asa anak asigurado itirignak. So bagay ah. Ngamin, amang anumang namnamang ibanag ko. Ngamjak tumat lang maaramid. Adadan ang masaktan. Una, Iso nga amirisak pa ana imbag tiriknak. Agyamanakken ka, adar na. Takanayon mo asarungkaran ni Jenny. Wan, tata, taggayam kami lakat nga rod. Gapo iti kinatangken ti ulo na. Kastan tinagbanagan na. Sana bali, tata. Mamati ak, adumteng to ti aldaw nga ibanag ni Melvin ni Jenny. Awan lat amukaon. Baknang day ja alalaki. Pagan ano na nga iti pamilya ti kaski ni Jenny. Di tayo latta maibaga ang tata. Ay, uray pa'y nasukir nga anak ni Jenny. Nga masyanak mahit itinagbanagan na. Katwa na, tata. Sino kumatinaganak ti saan ama si iti anak na? Nga oray subag nga inanak. Numabalain, kaya't kukumangay ba nagtinakasikugkan ko ana. Ang manyangay nga rod, aklunen milatan ti kasta agasat na. Tanya nga rod, ni Jenny amismo tinagaramid iti gasat na. Tata, Lupay kasta, saan ko akaguran ni Melvin? No di kat idawdawat ka, asapay ko mata makasarakan iti babae at talaga akayat na. wan nga rod tata. Taka sila ang ti babae apagang angawan na. Wan nga rod, tata. Playboy at talaga dayjay, agayam ko. Sige. Mangad ka Jenny. Sa anak ang mga nanang. Kastam kadilatan, Jenny? Awan ganas ko ang mga tata. Ay, nga ka talaga. Agaramit ka iti basol mo? Ita, di ka mangan. Kasanon wag sakit ka, ada ka di kwarta mapagpa-ospital mo. Ay, lakay. Di kan agungo. Ay na! No jak lang makapagtapal, binitog kan, Jenny. Lakay. Ala, rumwar kami dito isilid mo, anak ko. Mangan ka pangaasim. No di mo pa'y lakanan day ta inyag mi akanam. Talaga makaraman ka kanya, danga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan
Te serye tayo itaalawas ana pauluan. Ambisyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No di mo pa'y ibusen day ta inyag mi akanam. Talaga makaraman ka kanyak, danga. Ay, panggaasim, lakay. Di kan agsao, iti kasta. Ala, anak ko, mangan ka kumawan, tapno di ka agsakit. Di mi kayat nga agsakit ka. Tama apiktaran ta si mo. Ala, anak ko, rumwar kami, dito'y silid mo. Sana ngagpilpili iti agbalin a manugang iho. Basta lakit di nasaya at ti ugali na, kan saan arupat kwarta. Papa, masikog ni Jenny. Ni Jenny? Tay naudi a babae nga inyeg mo dito'y rancho? Wen, Papa. Sika ti ama ti sikog na? Wen, Papa. Ay, kat, itong palmo dahi siya babae. Kasladyak magustuhan ti ugali na. Nagbalbaliw ka nun, Papa. Kat ita, mabaybayan nanti salunat na. Saanan amang mangan? Aglidliday kanulatan, gapo iti nagbanagan na. Makitam ita ti bunga ti kina-playboy mo. Manupay ababa iti agladingit, gapukan ka, Melvin. Papa, no ikalaysak ni Jenny, umanugot kayo kadi. Kas iti nakunak. Saan nakagpilpili ti agbali na manugang ko. Basta nasaya at lakit di ti ugali na. Nagbalbaliwan ni Jenny, Papa. Kastati ko na ni Darna. Ala, sika ti mangedang iti dayta iho. Panunuta man na imbag, tapno di kanto agbabawi iti udi na. Jenny, agyaman nagtakayat nakakasarita. Nangiyagak iti sargwelas. Sapay ko mata magustuham. Mulan ni Cirilo. Naluumdan. Iso ang nagpapurusak kan kwa na itiyag ko kan ka. Agyaman nak, Veron. Nagasat ka kini Cirilo. Mabain ako unay kan kwa na. Gapo iti panang lalais ko kan kwa na iti. Pasensya kayon kanya kiti kalabas. Gapo iti naalas nga ugalik. Iso akas ti tinagbanagak. Sapay kumata saan kayo agumura kanyak. Nang rona ni Cirilo. Amin tayo kat agbidot. Kat uray sinaktam idin ni Cirilo. Napuna sanday takan kwa na. Kakaasyan na ka. Gapoy tinagbanagam. Agyaman na kan kwa na. Kat kablaawan ka. Gapo ta nagasat ka kan kwa na. Sapay kumatag na nayon tiraksakyo. Sapay kumamat. Tadi mo baybay antibagim. Iti kasta, nasalun at ti ipas ngay munto. Ala, kasla makit-kita kun nga adda ubing akam kamatem dito'y paraangan nyo. Isa pang nga asim ha. Di mo baybay anti salun at mo, Jenny. Kasta ti ko na ti ama ni Jenny, gayom. Idaw-dawat na, asapay ko mga rod na makasarak kan iti babae, at talaga akayat mo ikalaysa. Tapno di ka asi dagiti pagay, ayamam ababay. Darna, mabalin ka di nga awisam ti ama ni Jenny, nga umay dito yung rancho. Ha? Nasaysayat no dito yung rancho ti pagsaritaan mi. Oo na. Anya ti ibagam kan kwa na? Kaya't ko lang kasarita, may papan ka ni Jenny. Sige matungpal, Melvin. O anya, tata, sumurot kay to kanyak, ijarancho. Di kayag danag, awan ti dakas ang mapasamak kada kayo ijay. Apay amasapol nga ijay. Apay asan nga umay dito'y balay.
Saan na nga rod akayat ti agpakita pa ilang ka ni Jenny, tata. Basta kayat nakakano ang makasarita ni Melvin. Ala tapno di namit ko na. Sige nga raw, mapanta. Agsakay ta iti motor ko, tata. Wen Mabibiid no agmotortan. Ngam ti aguray ta iti pagluganan ta amapan iti rancho. Tata, pakawanendak. Gapo ta masikugan ni Jenny. Apay, gapo ka day tabak nang kan gwapo ka. Kat naglakalatan ti pananggundaway mo kadag iti babae nga umasidagkan ka. Tata, Ngam saan laasi ka ti adabasol na. Uray ni Jenny. Kat anya nga rod ngay. Kasta ti pagbanagan ti darasudaws kan sana dumngag iti pamagbaga. Tata, kayat ko nga ibaga, asan ko atal likodan ti sikog ni Jenny. Gastosak ti panaganak na. Amin na kasapulan na, ipaay ko. Ikang kayo iti kwarta, para iti kasapulan na ita. Saanen anaskan nga ikanak iti kwarta, baraw? Kayat ko atulungan ni Jenny. Aklonak mata nagbasolak. Ay, unay kayon nga ubing aya. Ipagarup yun samet nga ang angaw amin nga aramidan yaw. Pakawanan da ko matata. No ita, jak pa'y lama ibaga, no ibanag ko ni Jenny, wenno saan. Kayat ko ating-itingan ana imbag teriknak. Wen Tamaan ngamin no ikalaysak ni Jenny. Nga magsina kamin tumot langit iudin ha. Kat uray ni Jenny, naskan ating-itingin namot na ni imbag teriknana. No talaga mo't laeng nga agayat kanyak. Nabit kami pa'y ngamin anagamam mo, tata. Ala, wanay. Mawatak baraw. Agkatuluyang kami man kini Jenny wano saan. Aramidak lata ti pagrebangak iti anak mi. Day tati may karit, tata. Oh, kasano? Agpatuloy kamin kan ni Tata Karyas. Itulod ko ni Jubalayda. Mabit lang. Atoy, awatan. Nani? Kwarta mo dayta. Wen, imbagla pag gasolinam. Nagadumot din. Manuari bo dayta aya. Di mon bilangan. O atoy. Ni. Impapulsa mo ni ti jacket ko. Wen, ala, aganat ka iti panagmotor mo. Sapay lakay ti angkas mo. Wan nga rod. Di kagdanag. Aginayadak. Wan gayam. Kayat mo kaniti agtrabaho dito rancho? Ha? Ni, kayat ko Ha? Nagsaya atin no kasta. Nang runa, tawan panggadak ita. Sige. Agtrabaho ka nga ro dito rancho. Kasapulan mi ti kanayunan at trabahador dito ay. Iswaga po tagayem ka. Kayat ko amay saka nga agbalin at trabahador dito ay. Nagsaya atin ngay. Kaano ka mang rugi? Sikat ti mga deng no kaano. O may kainton bigat no kayat mo. Wana! Nagsaya atin ngay. Agyaman na gayem. Jenny, imayak, tanamo ka nagpasngay kan. Nidara natin ang ipakamo kanyak. Kat, anya ti kasapulan. Aping imay ka. Kayat ko ang makita ti anak ta. Naskan kadipay. Awan matlat serbina. Oray saan kan ngagpakpakita pa'y dito eh. Diakon kayat ti masaktan. Naaklon ko asaan asika ti para kanya. No kumata sa anak adang nga idi. Di adayo kumakastoy ti mapasama kanya. Uray kasano ti kinadakas ti ugalik. Gamjak mo't mabalin at alikodan latan ti anak ko. Agawit kan. Taad-ad dala ang amasaktanak no agpakita ka pa ilang. Di naklapdan amang sarungkar iti anak ta. Tanolapdan nak. Mapilitan nak amang agaw iti ubing kan ka. Anya? Anak kumat ti ubing. Iso adi naklapdan amang sarungkar kan kwa na.
Nasayat launa ita sinarong karam pare. Amom, naragsak kanton rumwaran di anak nyo. At danton kadwam ngagkabkabalyo dito rancham. Ay, sapay ko matalalaka niya. Sapay ko ma. Di mo pala ka di kalisa. Total, adamutan anak yo. George, Di kalisa mon. Total, nagbalbali man iti kinasuplada na ako nam. pare, Ang mala, adakan ka ti pangedeng pare. Amiri sa manay bag. Iti kasta, saan ka ngagbabawi iti udi na. Ay na. Agyaman anak. Gaputa makapangan ka itan. Makapangan ka pa yan iti prutas. Wen nanang, naragsakak. Gapot tayo may nakmanan sinarungkaran ni Melvin. Kunana, asaan ko kano abaybayan ti bagit. Ipagpagapok iti sikog ko. Isumet. Kanayon mi nga ibagaday taken ka, anak ko. Wen nanang, manipod ita, saan kon abaybayan ti bagit. Bukas ta, ikalaysam ni Jenny, iyo ho? wen papa. Kinapudno na. Kailiw kumat gayam ni Jenny. Ala, adakan ka na ita. Takas itinakunakon, sana kagpilpili iti agbali na manugang ko. Tinaskan kat agin innayat kayo. Kan nagbalbaliw mata nakas iti kunam. Wen papa. Kat mariknak nga ay ayatek ni Jenny. Day tatipod no ariknak, papa. Kat sige, agkalaysa kayo nga rod. Adu ti maparti ababoy kan baka no kalaysayo. Agyamanak, papa. Pakawanan na kiti kalabas, Jenny. Sorry. Lipatan tan tinapalabas, Melvin. Taore siya. Saan mat anasaya at ti ugalik iti. Ay, nakababainak at talaga. Siyak ti pagsasaritaan idi dagiti kaaruba mi. Ngam no ita, taadan na talgad apang gadak. Si mardangdan amang sarsarita kanya. Jenny, no ibaga ka kalaysatan, umanugot ka kadi. Ha? Agpadata nagbidot iti napalabas. Ket itata nakaamiristan, ket nagbalbaliwtan. Amangan no mabalinan nga kalaysata, para iti anak ta. Paikalay sa akan ka. No ka ba ilam nga ibalikas nga ay ayatan na? Inam amiris ko tiriknak. Ket sa anak nga agdwa-dwa itiriknak kan ka ita, Jenny. Nang runa pa'y nga rod, ta nagbalbaliw kan. Ay ayatan ka. Ulitan man timbagam. Ay ayatan ka, Jenny. Ket nakasaganak amang ikalaysakan ka. Sigurado ka kadi itiimbalikas mo, Agkalaysata ko man. Melvin. Kayat ko amangag. No ay ayatan nakmat, Jenny. Juan, ay ayatan ka idi pailaan. Saan ang nag-upas ti panagayat ko kan ka? Agyamanak. Kat paikalay sa akan ka, Melvin. Agkalaysata nga rudan, iti kabitan apanawan. Oh, Jenny! Nagkalaysa kayo ka ni Melvin. Kablawan kayo. Agyaman kami kan ka, Darna. Dakkel tinaitulong mo kada kami kini Jenny. Iso nga ita, nagkalaysa kami. Agyaman kami, Darna. Awan na nyaman na. Kan, naan tayo at talaga ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Nasaktan ka man, nga may tiudi na. Naragsak kamot laeng. Agyaman ak unay kan ka, Darna. Ay, agyaman anak ko. Taka mo dyanan na, kat nagkalaysa kayo matlaang ngayon. Melvin Barok, si kanti makaamo kini Jenny, ah. Wan tatang,
Da kaminton ti agaw-awir iti anak yaw. Wananang, talaga da kayo ti agaw awir. Saanen anasken nga agtalon kayo? Tada kami ti makaamo kada kayo. Agtalon naglata. Sana mabali na jak agtrabaho. Tad adda nga agsakita. Sige, tatang. Da kayo ti makaam mo. Kat itata nagkalaysa kami kini Jenny. Agawid kami ni Jay Rancho, nanang, tatang. Ijay kami ngagnaed. Kat nawaya kayo asumarong karijay. Ay, sige abarok. Ay, wanam kumaday ta asawam Kat si kamot, Jenny. Di mo itulok nga agbisin ta asawam. Nasken nga dalata nakasagana kanin na. Nagrunan wag po iti trabaho. Wen, nanang. Alang arawd, sapay kuma tagbalin kayaw anaragsa. Veron, umapala kada Jenny kan Melvin. Nagkalaysadan. Ha? Nalukatan tamot ti dress shop mo. Isong awanan parekot. Mabaling tamot siguro ti agkalaysa. Sigurado ka? Alukuyin ka kading agkalaysa no sa anak asigurado. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Sumurusuro tak iti pangadang mo, Cirilo. Ita ta nagkalaysa kayon kini Jenny. Kanito meten, tapno ipaimakkan ka da ito'y rancho, iho. Papa, naggraduar ka ngagpaiso iti kursom. Ngam di mo met nga rod itrabaho. Nga rod, dito'y mo nga ipakat ti inadal mo. Sikan ti mangimanihar dito'y rancho. Agyaman ako na papa. Syakton ti makaamu kadag iti daga tayo nga ipataltalon ta. No pa'y kasta, nasken lata tulungan nakdita. Lakaya ko niho, kat kasapulak ti katulungan. Wan papa, kat agyaman akuna iti panagtalakyo. Amo ka nagbalbaliw ka niho. Iso ang maragsakan na kiti dayta. Iso ang mabalin kumeten nga ipatawid ken ka dagiti sanikwami iti day di mamam. Wan papa, kat agyaman akunay. Agtinulong kayo iti asawam amang imanihar kadag iti sanikwa tayo. Wan papa, naragsakak unay papa. Agyaman ak. Uy, imado ti baka Wen, kat itata agasawatan, intalak ni papakanyak da ito'y rancho. Tapanawan matan nga aginana. Ken asikaswan na pa'y dagiti pataltalon na, analawa adaga. Baknang kayo talaga. Oh, saan ka diya day tati kayat mo? Ti makaasawa ka iti baknang? Kasta ti ambisyon ko iti. Ngam idi nakaamiris ha. Saan gayam nga umno? Ngem natungpal, gaputagas sawatan. Baknang ka nga asawa. Ngam rumbang lata nga agtrabaho ak. Jak kaya ti agbalin adon niya. Ti kayat ko, duata amang imanihar kadagiti talon kento'y rancho. Saan na naskan ngayon ka mang opisina? Melvin. Diyak kayat ngagsinata. Ti kayat ko, adda kalata iti abay ko iti inaldaw. Unay daytan, Melvin. Ay ayatan ka. Ket diyak kayat amayadayo ka, kan ti anak pa iti abay ko. Ditan gagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapwang manan
Napan ka man nga tan nakitungtong ka dagiti padam nga istambay. Apay nga istambay ako nam. Imbagla kanya ka. Tama mapanak iti bangkag ng dagijay. Ingka kidi mangala iti runo a pagkalatkatan ti lubyas. Kasapulan da ti pagkalatkatan da. Mapanak to ka day. Inak mangala jay turaw. Ada nakita ka karunwan ni jay. Apay nga into pay lang ngay. Itan saan mo manen nga itantan? Ay di ka man mangdagdag. No kayat mau, disikan ti mapan. Ay nagalas ka ti pa nagrarason maun. Inak aglaba. At damot aramida. Nagsabat kami ni Marisha ng itay. Naibaga na nga adda kanumang taktakaw itimula da akamuting kahoy. Ado ay tinatakaw. Basit motkit di kano. Angam no kanayon, awan pa panan na, no diin inot nga umadaw. Ay, madidaytan. Agala da iti saan da ako kwa. Masursuron nga rod ni Marisha ng anang ibaga. Ay, madingarod manin agraira dagiti agalala iti mula. Dayta nga rod ti pakasurunan ni Marisha ng imbaga na paikat kanyak nga awan sirbi kano dagiti tanod. Apay nga apabasulin na dagiti tanawd. Ay, saan apagrebengan ti tanawd ti mang bantay kadagiti mula. Banulang met nga iti maawat da. Dayta met ti imbaga ken kwa na. Alangan met nga uray bangkag ket bantayan da. Gumatangak man iti Ricardo, maray. Sibuyas, bawang ken paminta. Nay, maray. Naimasakit ti lutum asidayo ita. Igisak man ti ginatang ko abuggoong nga aramang. Imbagla apagsawsawan iti kompormay. Ay, kayat ko apagsawsawan no kasjay na. Saan kon nga igisa? May mayat no maigisa tanabang banglaw, maray. Ay, kasta ka di ti baak. Di na kayat tinabanglo nga aramang abuggoong. Nenenay, madinsamot ang tisa umaray. Baak madan? Apay, ni ka di ba dong ti ipanpanakil mo? Ay, siyempre si Kangay, awan badong mau. Badong mulaang Anya ko man, no awan. Ay, Sabalin samot ti pagturungan ti saritaan nyo, kukumare. Masurunak ka ni Marituyang. Oray saan na naigisa ti buggoong ka. Ta saan ko matatinakakaw. Apay, tinakaw ko ti bugoong. Kaya't ko lang matinabanglo a bugoong. Dita ka man langan, inak man lagumatangan iti sa balay. Pwe, baak. Ay, pimanawan, mare. Bayam apumanaw. Ado di ti gumatang itilakaw. Ang sayang kumadya paglakwam. Saan lang ka is-iso-tisokek? Ang mga dinawat na pa'y ti ibagbaga na abugong. Agdadawat mo't kat day jay atao. Nay, nagdakkel mo't arupot day ta inalam arunaw. Aguray, tatagbatag ti galot ti runaw. Adeng kabil ko di tatinga tinaripit arunaw. Nay, adamot kamuting kahoy iti nga tinarupot arunaw. Ay, winto yan. Adda na dalapos ko iti dalan. Nagparot ako na. Kit inrepit kumitay. Makaraman ta iti kamuting kahoy nga awan mula ta. Makaraman ka ano amom ti agdiskartay. Karuutan may tinangalak. Balang nga rod a kamuti no kasta. Apay ko maabalang. Kit saan kumit akinamat. Balang kunada no awan akin mula. Ay, masurunak kin ni Marikwanang itay. Kaslakit adda tinakaw ka. Ha? Anya ka no titinakaw, mau? Gumatgatang aklaang iti Ricardo a pangigisak iti aramang abugoaw. Sa balay, tinapanan ti saritaan may, iso masurunak. Da kayo manyag kumaray. Kas kayo laubeng. Awal labasit. Aga pa kaya? Dilawon nakidain, idimbagak nga igisak ti aramang abugoaw. Idikwan, ibaga na asaan na tinakaw ti buggoong na. Inton kwan napan ko imbagkatan tinagyan ng tilako na bugoaw nga naman. Makasidsidak iti karnay amalaukan iti kamuting kahoy. Inganto man mga lakwaro.
Addan samot kamuting kahoy mo. Ay, at damay tantay. Sige, itay nakto mangala. Adwam to ti ilutom Takayat kumuti karni analaw ka ni ti kamuting kahoy antay. Sige, inkanto nga rod mangala tapno makaluto akmet. Karni ti baka ka di antay. Wen, kwarog. Wow! Nalagip ko nga adda kamuting kahoy mo. Iso nga rod nga ibabaon ka amapan mangala. Sige antay. Naimas ti karnit baka nga da kamuting kahoy laok na. Badaw, kurang tinalam arunaw, ingkamanen mangala. Ijay man ayan ti bangkag ni Kwarog ti pangalaki ti Runaw. Tadda nakita ka po ti Runo ijay. Ingka nga ruden, takurang ti pagkalatkatan ti lubyas. Ay, daytoy mo ti pagmadyan ti lubyas nga imula. Masapol nga iyalaan pa iti Runaw. Winukawayan na pagpakalatkat na. Ay, kaing kakidain. Anya nga road kat isumot ti mulat Inka mangarod kargaan di pagbalunak iti danam. Makainumak tukit ijayan. Sigay, at dapay ka nabati alining tanalum asaba. Mangbalkuta kon iti kanum ijay. Repete kong tiruno ngay nalak. Ha? At dapay kamuti ni Kwarog dito igit ti bangkag niya. Ay magparotak man. Ta ikabil ko man ni titinga ti repete karunaw. Tapnusan na madlaw. Ay, kita agpay taglawlaw. Naawan ti makakita kanyak. Kit naawan ti tao. Innakaw. Neng, si kamot ti masabat ko tataba daw. Runo matday taawit mao. Ay, wen Kwarog. Imbagla pagpakalatkat mi ti lubyas may. Papanam ngay. Inak man di tabang kagkaw. Inak kalyente na batbati akamutay. Apay, adda kamuti mi jay. Awan mo tinakitak. Adda, di mo siguro nakita Taruno mo tinakitam. Ay, wen siguro. Malingarad. Inkan barang sikat ti makakita dito ibagbaga madyak nakita kamutay. Nagaatidog mo't day taruno anaalam. Rinipet mo ana imbag. Aging ga di tamur daw. Ay, kit wen Tapno na laka nga ipagna dita kasamagan. Sana maisalat kadag iti dadakay laruaw. Ne, napay ngay. Madlaw mo't ang nabiit pa ilaan nakali ti kamutay. Awan mo't yung tinabatay. Ay, sayang tay karni ko mga iluto ni antay. Ay, naguray man. Sambutak man ni tataba daw. Damagak no asino tinakita na at tao dito'y bangkag kaw. Tataba daw! Mabit lang! Ay, ada ka di nakita mataaw? Ano pa ni di bangkag kaw? Ay, adda nakita kita yataaw. Ngam saan ko na bigbeg tadayowa kitay. Hapay ka day. Tinakaw damutan ti kamutik tataba daw. Ay, di pala ko mamaigalis tinagtakaw. Anya, maigalis. Hapay ang mangirurumin ka kay Kwaraw. Jekit di agtatakaw at mangirurumain. Di pala maigalis. Ay, Ha? Nakabanda kang iti mataw. Ay, naigalisa ka. Ay, una yan. Agan ano kan tataba daw. Agab-gabo kayo matan di tarinipet mo arunaw. Naipandagpay kanya kung dito'y awit ko, arunaw. Mabit lang, tatulungan ka tataba daw. Ay, sanay. Kabay lang magkinay. Ay, mga numadlaw na pa'y awit ka. Nay, apay kasta tiksura masimang fight. Sa kalimot tangir sa'yo. Kasla pinuur... Ha? Marigrigatan kan samag. Ay, salbag na dya, Kwaraw. Mangirurumain. Apay amang irurumin ako na anya tinaramid na kan ka. Di ka pala maigalais ko na. Idi kwan, naigalisa mo tayo. Nagalasan na dya akwaraw. Ay ina man rautan ti sinalbag. Ay, agsubli ka dito yan. Saan ka na mapandijayan di Kwaraw? Di naklapdan. Masapul nga ikak iti pagnakman ti sinalbag. Ayun na yan. Pimanaway. Napanlatan. Anya nga tati aramidan na kin di Kwaraw. Ayan nga iti kamuting kahoy, Kwarog. Inluto ko njay karnit baka. Nalukneng siguro itan. Mabalinan nga ipisok ti kamuting kahoy. Ay, sayang anday. Tinakaw damutan ti kamuting kahoy kaw. Naparot mo't aminain. Anya, tinakaw da kunam. Unanday.
Nagbasit lang nga rudain. Tinakaw da pa'y lang, may. Asino ngay nga ta tinagtakaw? Uray ti kamuting kahoy ni Marisyanang. Tinakaw da kanumay. Mamuak tumot lang no asino tinagtakaw. Anya kumangay ti aramidam. Pagbayadag tapnusan nga agruam. Unusan, ipakilaw ko kinkwana ti kamuting kahoy. Kasano pa'y ngay amaamuam ita. Awan mo't nakakita. Dita nga ron tirigat na. Awan mo't ngamin nakakita. Nga maduktalak to lang. Makita na. Sumungad ni Marituyang Waraw! Adda ka kadidita balay ni Kapitan, Ay, apay anyat inararamin mo ka ni Marituyang. Tagpungpung tot, Awan mo't angkal. Kanya kumangay ti aramidag kinkwana. Waraw! Amok adda ka dita tawan kay di balayaw. Adda ti tricycle mo dita batog ti balay ni Kapitan. Ala, rumwar ka dita. Rumuwarak man lang ng angkal. Anya nga ta ti pagpupungtutan ni Nanatuyang. Abay ka day, nana. Apay nga inruruman mo ni Badungkaw, Abay ko mga inruruman ko ngay. Kasano ko mga inruruman ko ako nayaw? Ay, ang kalma ka pa'y, Mare. Umunag ka. Ta, pagsaritaan tay manday ta. Dito'y tayon apagsaritaan, Kapitan. Si mangpat ni Badungkaw anapan nagrunaw. Marigatan ta sa bali ti Jarna. Ay, kasano ti panangiruruman ni Kwarog ako nam? Imbaga ka no ni Kwarog, di ka pala maigalis. Iso aday jay, naigalis ni Badungkaw. Ay, Kwarog. Apay nga imbagam nga mintikas jay. Madiday jay nga ibagbagam. Kasto'y tinapasama kang kail. Hindi mapan ko kumakalyan tinabatbati akamuting kahoy kaw. Awan tinaalak ta natakaw umatain. Kahit anya ko matibasol ni Badungkaw, ta imbagam adi pay la maigalis. Saan ko nga imbaga ni Tata Badong ti maigalais? Ti kunak, maigalis ko matinagtakaw iti kamuting kahoy kaw. Kat ni Tata Badong matan tinaigalais. Pimanawan ni Marituyang. Apay ngamin nga imbagam adi pay la maigalis tinagtakaw. Saan nga ta ni Tata Badong tinagtakaw, anday? Nakitab no adda awit na akamuting kahoy. Awan matanday. Runo lang nga narapet tinakita nga awit na. Ay, kasano nga atapem ani pari Badong tinangtakaw. No kunamet nga awan awit na akamuting kahoy. Mapanak man ni di balayda. Tamuak no apay nga imbaga ni Tata Badong nga inruruman kaw. Jak maawatan Badong. Kunaman ni Kwarog adi na kano imbagaken ka ang maigalis ka. No de kat tinangtakaw iti kamuti na ti imbaga na maigalais. No saan na ko mga imbaga tikas jay? Saan na ko maanaigalais? Kaya't mo asawan. Sika tinagtakaw iti kamutay. Saan na may bilang atakaw da jay ta nagbasit may? Kunada nga road, nga oray baset no alaem ti kukwa ti sabalay, kat agsakit tinakam na, madikanaw. Kaya't mo asawan nasakit tinakam ni Kwaraw, gapo iti inala ka kamutay. Kuna. Ayan na nga nga road di kamutay. At dadi tarwar. Hala, intalain. Nay, dagitamat galot ti runot ti tinagbat mo ba daw? Wine, adda na ipating nga kamutay di ta naripit arunaw. Na, imbugas mo itinarapet arunaw. Impam mo di tatenga. Wina, tawan nga ron pangikak. Aha! Adda kamuti nga impalaman mo iti runaw, Tata Badong. Ha? Kunakon kat asi ka tinangtakaw iti kamuting kahoy kaw. Adda ka dita? Kwaraw? Itayak pa'y ngagsisiim. Ita, naduktala ko na da kayo gayam tigtatakaw iti kamutay. Ay salbag ka ba daw? Napankula ka rinarautan ni Kwaraw. Si kamagayam takimbasaw na. Ay, Kwaraw, gay pakawanin na kumaa. Isublikaw ti kamutay. Saan ko nga ulitin ti agtakaw? Tamangan no agsakit ti tiyan ko amangan. Ay, tatabadong. Dakas ngamin ti agtakaw itisan mo amula. Uray basit ako na. Ala sigay! Dinan! Tinagdi
gibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakaidasara kon. May kamanganan ka ba daw? Ay na. Nagadungay na kita makan maray. Una, tapno da pamigsam amang tariman iti bobong ti CR kaw. Ay na. Adalit yun babaw. Bangos anay ito daw. Papaitan. Ken tinapay. Ay na. Nagduduma a prutas pa'y, maray. Adapay kan kanain. Ay na. Nalaagtugaw kan. Tarugyamon ti mangan. Ay agyaman nak Maria. Sigurado ang mabsuga dito yung makan. Alang araw, panawan ka pa itan ay. Ada gumatag. Anyat gatang marituyang. Sa anak agumatang maray. Damagaglaang no adda di tanibadong. Ay, ada maray, mangmangan di ta kusina. Kastaya. No kayat mo, mapan ka di ta kusina. Takadwaem amangan. Ay na. Kababain mo ken kamaray. Diya mo nagtrabaho. Ay, ado ti makan di ta kusina. Malaing kan. Ay, agyaman na nga rod maray. Mabisina mo ten ngagpaisaw. Inteng, patarimaan mo ko madya kulungan ti baboy. Ay, di si akbit. Tinasayaan. Patarimaan mo ka ni Kwaraw. Busy ni Kwarog nga agpasada. Sabay ang damit papanak. Ay, ni pari ba dong gayam? Anya, Isulangan titang danak amang tarimaan. di nansapay nalpas ti patarimaan ni Marikwanang kankwana. Kasaritak ta, no kaya't nati umay dito, ta iso timang tarimaan. Numabalain, matarimaan jay kulungan ti baboy iti kabiitan na panawan. Wen, don't worry. Tarim nang tuman di kulungan ti baboy mi pare. Ay, kaya't ko aparay. Ay, nasayaat no kasta. Lumalpas ko ang matarimaan di CR ni Marie Kwanang. Umayak taon, paray. Kano ang malpas mo kay? No siya, mabit lang na jay. May salangan nga daw, malpasain. Sige man ta ibagak to ka ni Banang. Ibagam taw, ta siya kung ti makamaw. Mabibid lang na ta malpas paray. May salangan nga daw, dalpasain. Mayat nga rod, no kasta. Ay, katwada. Pagbilaan ko naktubay. Sige, tarim nam to. Nalpasan na natarimaan ti bubong ti CR mo, maray. Nalpas mo gaya mo na dagos, kabadong. Ay, katwada na, maray. Siya, pa'y magtigo na. Ay, naimbaglaki din. Iso asyak ti kaya dagiti duma dita. Tamabit lang ti trabaho. Ay, kastaya. Kumplito pa ti gamit ko Dagiti duma. Awan. Bumulbulod da. Ewan ngagpaisaw. Tapno mo maray, may salangal daw kanyak ti trabaho. Dagiti duma. Maala da, iti dual daw. Uno talungal daw. Ay, logi nga rod. Ano kasta? Ay, talaga alugi amaray. Iso asyak ti kaya datang danan. At iti kagudwa ti tangdan ko tuyan. Gumatang kantaw ni ti bagas. Kagudwalaan. Ay, katwin mo ta. Alam ki di aminan. Anya, Inton bigat, inakmanan di tayo da parinteng. una, agsida akan mangan kan tumanon iti agkakaima si Jay. Ay, kat siyempre mo ta. Agtrabaho aki din, nga awan ti ipasango da. Amo ka, iso akay kayat mo ti mapan makitang dandita. Tinangdanan nyo gayam ni tata ba daw kagawad ko nang? Wan, kwarog.
Kasapulak nga min ti lalaki amang tarimaan iti bubong. Kasapula ko mamot ti kadwa kamang tariman iti diding ti balay kaw. Ay kat ibagam kan ni kabadong mayat day jay ta kompleto ti gamit na. Kasano nga ti panagtrabaho na? Mayat mad. Isulaang ta ipasindayag na ti trabaho na. Anya? Sa nabalay, no agpaisumat kitday kagawad. No kasapulam ti kadwa, ibagam adagaw, stop na muna. Sige, tadumagasak nga ro ti balay da. Ay, agdardarasak ko araw. Ay, tangdanan ka kumatataba daw. Kasapulak ti kadwa ita. Apay, nadadailan ti diding ti balay mau. Kaya't ko asukatan iti baraw. Tanay, nagdanan ti diding na. Ay, kito na. Tapno may ganyo mo ti balasa nga makakita iti balay mau. Ni tataba dong may. Umayak tao, inton malpas ko ti kulungan ti baboy ni parinteng. Sige nga raw, tataba daw. Urayin kayaw. Kada ginatang ko dito isunto ti ilutom pangaldawan tayo. Nasaya at mat no nalagip mo ti gimatang, inteng. Ada merienda ni paribadong dita ako kes. Dua. Duwalaan? Jay may isa para bigat. Jay may isa para malamnan to. Ala, wan. Parisam ton iti kape. Mayat daytan. Wan tinaskan, matangdanan iti husto. Bala, makaamu ka pala ka ni paribadaw. Tani, ada meeting mi. Wan, inteng. Di ka agdanag. Pangal daw gaya main, maray. Ya mutin na pupuutan. Ay, wan, pare. Isu asumango kamutan iti lamisaan. Alaman nga rod, maray. Ay na, mabisina kaon. Adda indasar ko abukal, nasagpawan iti bulong ti aba, pari ba daw? Bulong ti aba. Saan nga taan nagatal, maray? Ay saan, tamayat ti pananglutok. Adda pa'y sagpaw na adiles. Ay, mangal daw tayo nga rodin na, maray. Ay umunakan amangan, pari badong. Taurayak pa'y ni inteng asumangpag. Ay, nabandugak to yan. Awan ti lutom dita na imasasidag. Awan, ugot ti kamuti ti sinda kita'y aldaw. Anya? Naimbag kan ka, tanagsida ka man sigurong iti naimas. Ay, saan to yan? Bukal, kan bulong ti aba, kan dilis laeng. Anya, Yak pagarupon nga, agsidsidagayan ni pare inting iti kakasyay. na, Ay, yak kayata, inti makitang danpay kadakwada. na, gapula ang takas ta timpasangod, di mon kaya ti makitang dan kadakwada. Nakuripot, kan naimo da dya pare inting. Kaslawan honorarium na nga awatin na. Tinasken adda pakitang danam, angem tay awan apulos. Ay, uray pay. Ay, mapanaki din iti ayan ni Kwarog. Kano saan mon sape analpas ti papaaramid daken ka? Ay, mangkita dan iti sabali amang ituloy. Na, Sartang nyo pa lang teraramidan niya o tataba daw. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Agpili kayaw. Anta tinapay, cake, juice, wano ka pa'y. Ay na, day taman ti kayat kukwaraw. Nagataw ti makan. Ay, siyempre mo't Nasa isaya at kapay gayam ngam ni Uncle Mau. Ha? Pagkunaan nyo, mate. Una, tanda Uncle Mau. Kat may sala nga cookies. Kan may sata sa akapay. Di yung pamirienda na kanya. Awan pa'y gatas na bait. Anya? Kan bukbukal laang. Kan bulong ti aba. Ano sagpawan iti basit akareng. Ni kagawad ko anang may. Agkakaimas may timpasango na. Anya? Saan matan nga imay ni pari badong itanga aldaw? Apay ngay. Ay sus, awan Kano di na painal pasti kulungan ta. Win nga rod, sapay kayat ko kat mabibiit ko matipan na kaisimpa na. Ay, uray ko mamano ibaga na asaan makaumay ita. Unay matan, sapay nagluto ak iti ado nga inapoy kan sidaan. Ay, inton maminsan, urayan pa ijay tao sa kaaglutaw. Sana balay, tadamat je aso kan pusa ta, inteng. Ay, babit lang. Inakman kita ni pare ba daw.
Amwak no, ituloy na pay. Wen tano saan, mangkita talangan iti sabali amang trabaho. Kumatangak man iti may sa kilo a karnit babaw. Papaitan kan bangaws kagawad kwa nang. Itaman pa ay. Ilutok man na pangaldawan mi kinitata ba daw? Nagadown, kadudwa kayo laang mat. Tilawlawaan ko na nang tangdan iti kas kinitata ba daw? Masapul gaya man na imas ti maipasango ken kwa na, no makitangdan. Ha? Sang kaibaga na nagkakaimas ka no timpasango yo ken kwa na? Ay, kwa, kinapudno na. Nairanra na laang dayjay. Taad da inyog kanyak dagiti kakabagyak at araon anaga po iti birthday party. Nay, kabadong, si kamo dayta. Nalpas ka di ti trabaho yaw. Saan pa'y, ngam kunamon ni Kuwarog, iso ka nun, timang ituloy, maray. Ay, kasta aya. Kat, pakitang danam nga ito, manendo kasta. Ang damag kiti ni parinting Angam, ay, manusay. Ha? Ay na, hagsidsidagayam da parinting iti bukal, dilis, kan bulong ti aba. Ti kunakit saan? Dito'y gayam ti pakasarakakan ka, pare ba daw? Paray, ada ka dita? Ewan na! Itayak pa'y. Dengdenggak ti bagbagam ay salbag ka kiti. Ay, sige, panawa kayo, Ay! Di ka pumampanaw, nay. Paray. Anya Jane Bagam, agsidsida akla ang iti bukil, dilis, ken bulong ti aba. Paray. Apay, magkunaam iti bagem, Apay, may saka baknang. Ay, kuha paray. Kontraktor kaya. Apay, nupudno na baknang kaatao. Apay nga ron ngay, mapan ka pa'y lamakitang tangdan. Ken awan pa'y kondominium mo. Ay, paray, kung kunak lang, madayay. Ay, di ka agsaon. Ha? Diyak kayat day ta. Intunukon, mabakal ka. Ay, saan mo ta, paray? Ay, sumuko akong king ka, paray. Sana ka lumaban, paray. Saan? Napainanak din iti husto to yan. Gunggunam nagkunang amin aya. Sumutipod na. Ay sumardeng kan badong. No si ka makitang tangdan laeng. Agan anad ka kumamot iti isaw-sawang mo. Ala, wunayin. Yes, kiki day. Agdi na maglakit day timbagakan ka ni Kapitan. Nakababaay. Nukas kamot laang, nasaysaya atan asumapol ka iti sa balay. Talaga masurunak iti nangagkukin ko na. Uray siyak masurunak. No apay mo't akas jay ti kunana. Ay, mas daawa. Makitang tangdan lang, kunamlan asinong agsasaw. Ala, pasensyaan talaangan ni Pari Badong. Ay, indak to kita ni Kwarog. Tay isuntimang tarimaan iti kulungan ti babaw. Ala nga rod, intay. Ladingita kang kalinteng. Ngam bisyak itamang tartariman iti diding ti balay kaw. Ne, si kagayam ti magtartarimaan iti diding ti balay maw. Unang kail, iso ala dingitak tadi ka matulungan. No kasta agad kapilitanin urayan kalatan. Mangkita kayo langan iti sa bali amang ituloy iti trabaho ni Tata Badong kada kayaw. Ha? Mabayag pa iti aramida. Sana nagpasada ni Kwarog ta isuntimang tartariman iti balay na. Ay, oray siya, Kapitan. Nukas kan ni Kabadong titangdanak, mabainak. Kababain nga ron ti ugali da dya pare ba daw? Kinapudno na, nagbabawi ni Kwarog anang tangdan ka ni Kabadong. Isumilagayam saanin ang nagsubsubli ni pare ba dong? Kasanaw, ti kayat ni Kabadong asidaan kat pasig nga kakaimas. Day tangaron, kagawan. Sa nabali ko ma, no diag sao-sao. Ay, wan nga raw. Sawon na, uray saan arumbag, kad makapasakit itinakab. Ay nabadong, apay ngay adida ka inawat, katag kasapulan da gijay. Huwag nga raw, kasapulan da.
Ngamjak man namaw no apay. Manipod kas jay tinapasamakan ka. Awan mo mayat amangawat kan ka ngagtrabaho. Ay, wangarod Makitam day ta nga imbunga tinaramid mo. Tuyang. Oray sa dino ti papanam. Saan da kan akayat atang danan. Apay nga imay ka. Ay, mayak paray. Ta ituloy kon ti trabaho kada kayaw. Ay awan may pasangok nga kakaimas amakan kan ka. Ay, saanan paray. Tinapatag ita. Ket, Kat ti trabaho. aha, Tinasken ita kanyak. Kat adda mabalin ko apakitang danan paray. ay nakaamiris ka nga ram. Ay, kat wanmot paray. Iso pakawanan na ka din paray. Awanan ti mayat amang tangdan kanyak paray. Ken awan kwarta kaon. Sige, ituloy mo din, rugim trabaho. No kasta, napakawan na kon paray. Hindi pa ngay, no di kasta. Tani kaasi kamit. Ay na, agyaman nagparinting At damot langan pagkwarta kaon. Agam ni ika rin ba di mo ulitan ti sinasaom kanyak Ay na, fix man paray. Ah. Ken saan na kaon, nga agsapol itag kakaimas ang may pasango kanyak. Nadidigra kon paray. Ay natatabadong. Saan nga min anasaya tikas ng aramid mo? Numakitang dan ka, ano sam no anya ti maipasangot ka? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Himteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlit. Yan iti direksyon. Virgie Paglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.